Bok ljudovi. Bok ljudovi. Ja sam Luka. Ja sam Boba. I dobrodošli u novu epizodu podcasta. Na početku ću vam samo reći da stisnete nam subscribe, tako da to odmah preskočimo, da vas ne gnjavim na bilo kojoj platformi. I to bi bilo to. Počeli smo gusto snimati, skoro svaki dan. A daj, molim te. Nemoj sad tu fejkat pred ljudima, ono... Kaj fejkam? Ne znam, to smo sad 2 dana za redom snimali, sad snimamo skoro svaki dan. Pa da, pa ja, tipa, kaj, ne smijemo malo se praviti kada smo ne znam kak posebni. Smiješ. Ali ne smijemo očito, kad mi ti ne daš. Kak si ti, bebe? Odlično, da. Danas sam puno bolje nego zadnje snimanje. Da? Misliš, nećeš frfljati to i pričat pa to ne mogu garantirati. Kriva? Ne, to ne mogu garantirati. Da. Ali sam se puno bolje naspao i puno sam prisutniji. Da, Iako da. to kao na sebi sam skužio da mi se to uopće nije skužilo. Ja sam isto umorna danas, ali sam full nabrijana na današnje snimanje i stvari koje ćemo danas saznat i jedva čekamo biti. I želim pozdraviti onako prava curica. Želim pozdraviti svoju baku koja sigurno neće gledati ovaj podcast jer zaboravi svaki put kad joj kažem da nešto snimamo. Ali moja bakica je danas otišla u dom i jako je sretna, ja sam jako sretna i bilo mi je to jako emotivno. Ali ona je onak bolje nego ja i preslatka je, ima ih puno, tih ljudi preslatkih i nemam pojma. Evo, želim potaknuti u biti sve čiji se bake ili dede osjećaju usamljeno, da u biti ima tak prekrasnih domova i nadam se da će uživati i da ćemo piti stalno kave kod nje, odnosno ispred doma u kafićima zbog ove korone glupe, ali nemam pojma. Bilo mi je emotivno i bilo mi je istovremeno i lijepo kad vidiš tak, ne znam, puno ekipe na jednom mjestu, tako da evo, baš mi je to danas obilježilo dan. I baš sam zahvalna kad imam takvu baku i kad imam takvog tatu i da smo to tak danas timski super odradili da je uljepšamo ostatak života što je više moguće. A u stvari je otišla na maturalac. I već je joj neki lik kuho kavu danas. Znači upucavanje odmah prvi dan. Kužiš, da ti ne kažem kakvu oblekicu sam slagala danas iz tih kofera u ormara. Bluzice, i vadim ja Badić. Znači kak Badić? Od svih stvari Badić u starački dom, ok. Crni, sa cvijećem, nekim pinki, jak, mislim, ovdje ima bazen ili kaj se događa? Ima sauna možda ili ne znam. Maturalac. Uglavnom, eto. Ali da ne duljim, morala sam to reći, zato što znam kad se ufuramo sad u priču da ne bomo skrenuli na moju baku i to, pa sam morala iskoristiti ovu priliku. Baš mi je to značajno podijeliti, evo, s tobom i s ljudima koji nas slušaju. Odlično. Ništa, mi ćemo onda preći malo na goste, ali gosti već sad dosadno počeo zijavati skoro. Da, je. Skroz. A u biti sam pričamo zato da bi ga opustili, kužiš. Yes. Yes, kako mi kažeš yes, a samo da me skineš. Ne, nego sam htio početi pričati o našem gostu, malo da ga najavim. Ajde. A ti se ne gasiš. Ajde. Pa kaj ću onda? Tako si ti inače, na svakom početku sam da znaš. Pa dobro. Pa ja sam mirno slušao i nisam ti se ubacio i nisam te gasio i tako dalje. Dobro. Samo odgovaram na tvoj komentar. U redu. Ja mogu sad? Da. Hvala lijepo. Uglavnom, danas je u studiju našemu prekrasnome jedan momak kojeg sam upoznao preko svoga kuma, živio kume. I tak, upoznali smo se prije dosta godina i s tim momkom je uvijek jako zanimljivo popričati, ali je pun znanja, nekakvih ludih. I čovjek je poprilično dobra osoba za debatirati, jer ja puno toga ne znam, onda mislim da nešto znam i onda me stepe ko pičko lik sa informacijama i onda se sjećam kod je bilo jedan to prvo čatom pa on je meni sad promijenio mišljenje, pa ja sad više znam. Tako da pošto smo mi podcast koji želimo da svi budemo jedni drugim inspiracijom, ovaj gost je sigurno, garantiram da će svima biti inspiracijom. Ali da ne dužim tu sad najavu, s nama u studiju je danas gospodin Srđan
Bek! Bok ljudovi. Moraš pustiti to. Rekao je Bok ljudovi. Bok ljudovi. To je pravi fan. Bok, Srki. Bok. Kako ste mi? Jeste dobro? Ne, kak si ti? Nemaš ti Kak nas sam pitao ja? kak smo mi. Pa odlično sam. Zapravo imao sam malu tremu prije kao kako će to izgledati, to sve, ali atmosfera je ko da sjedimo na kauču i čekulamo. Kuši taj aplauz i sve si dobio, jesi čuo tu ekipu? Da, osjećam se, popularno i počašćeno. Vidim tu fanove. A mi isto se osjećamo no. popularno, kuš, kad tu sjedimo. Totalno, vjerujem. u biti. Znaš, onak... To nam je ne stvari znam. cilj, želimo biti popularni. Samo to. I hoćeš ili... Pa ne, pa izvoli, vidim da si već... Zato kad jedva čekam da on počne pričati. Ajde, znači kas. ovako. Daj, molim te, ne želim fulat ništa. Daj se predstavi u smislu onog čim se baviš i općenito sebe kao. Šta bi ti rekao za sebe? Da kažeš, ne sad CV crtice, ali da, čim se baviš i tak, malo o sebi. Želim da to izađe iz tvojeg usta jer me ful zanima kako ćeš to reći. Znači, za sve slušatelje i gledatelje zovem se Srđan Bek i završio sam povijest umjetnosti i generalno se bavim time, ali ono što je meni najdraže i nekako specijalizacija bi bila srednjovjekovna povijest umjetnosti i arheologija, kao nekakva interdisciplinarnost. A inače ovako, od dečka s kvarta, koji se tražio godinama bio preko ekonomije, prava i svega i svačega, zapravo našao svoj poziv i završio u tome i ne bi, ja mislim, nikad ni mijenjao ništa. Wow. Zapravo, drago mi je sve što sam prošao od srednje škole pa dok nisam upisao filozofski. Jer znaš kad nađeš nešto što voliš, iako je trebalo, posebnije je. Pa to smo baš pričali smo to s dvije kitice. Kak je u biti, mislim, tak je sve jedno, nema veze kaj studiraš nešto i onda se predomisliš i odeš u taj smjer. Mislim, to sve tak trebalo biti. Mislim da danas previše postoji taj pritisak, završiš srednju školu, moraš znati šta hoćeš studirati, čim se hoćeš baviti, šta onda 90% ekipe pred kraj odustane. A nemaš pojma s 18 kaj hoćeš. Nema šanse. Rijetki znaju u biti. A najgore je kada ekipa završi faks koja nije htjela završiti i nastave raditi i zakuca se cijeli život u to. I cijeli život su u stvari podsvjesno jako nesretni zbog toga. I to je ono što je meni super ovdje, koliko si ti pričao, zapravo bio o podcastu da si to realizirao na kraju, to jest vas dvoje. Yes. Da. Yes, ima nešto i u tome. Ima. Uvijek treba gledati ono što je tebi najdraže i što te vuče. A sad šta si drugi misle, to i ovak nije bitno. Yes. Ako si ti zadovoljan sa sobom. Pa imaš i one situacije koje su ti super dokaz ovog kaj pričaš, gdje si nešto što svi misle da je super, a tebi uopće nije super. I ništa ne znači kaj drugi misle, tako da. Pa zamisli kak je bilo 7. gimnazija, 90% ekipe ekonomija i pravo, i ti si misliš, ekonomija i pravo, onda dođeš na jedno, užas. Na drugo, užas. Cijela generacija ti ide, onda ti napreduješ, onda gledaš pola svoje generacije, nije im se naravno to sviđalo i sad rade nešto 50, oni su zadovoljni niti išta. Tako da, nikad nije kasno za ništa. A šta sad radiš, ako možeš nam reći? Sad trenutno radim u Mimari, ko kustos pripravnik i u slobodno vrijeme, ako ćemo to gledati ko slobodno vrijeme, mislim kad se baviš nečim što voliš, sam na doktoratu na sveučilištu u Bambergu u Njemačkoj. Tako da ostatak vremena provodim to i naravno neki trening ili nešto. Cool. Moraš. Ja mislim da ja ne znam nikog koje ima tvoje zvanje. Zvanje, se to kaže zvanje ili zanimanje? Zvanje. To me uvijek bunilo, zvanje zanimanje. Ne znam zašto. A mislim da je sinonim. Mislim da je čak i sinonim, baš na to htjeli. Ne. Zvanje, jedno je ono što si završio, a jedno je ono s čim se baviš, šta radiš. Da, može biti sinonim ako si završio ono čim se baviš i što voliš. Da, nije onda sinonim, nego ti je isto zvanje i zanimanje. Da. Sinonim. Ne. A šta znači to, kad završiš doktorat, onda si kaj, doktor? Znanosti.
znanosti. Ko Franjo Tuđman. Ko Franjo Tuđman, da. A to je onako upitno. Taj njegov doktorat sa onih nekakvih vojnih. Ne, zato sam to naš ispomenuo. doktor Franjo ipak. Jel ti to bila motivacija? Ko, doktor Franjo? Da, jesi htio biti doktor Franjo Tuđman? Pa htio sam biti možda onaj njegov prethodnik. Malo to kariti ili biti bravar, ne šalim se. Ali nikad ne znaš kako će završiti. Dobro, i znači onda si doktor znanosti i kaj ti onda možeš sve? Pa u globalu niš. Ništa, možeš se okolo hvaliti. Da si doktor znanosti, ako radiš u struci, moraju ti dati veću plaću. Okay. I to je zapravo to. A ideš u nekom tom smjeru zato što želiš proširiti znanje, želiš otkriti nešto novo i specijalizirati se za nešto s čim ćeš se baviti kasnije, omogućiti nekad, možda i široj populaciji da to zavoli. A šta si onda odabrao za sebe? Od toga? Od te uže specijalizacije. To je ovo što si sad rekao za srednji vijek? Da. A, cool. To je rani srednji vijek. Točnije tema je, bavim se našim područjem, to jest jednim našim spomenikom koji se nalazi u Istri, koji je samostan nastao na Rimskoj vili, vjerojatno iz 1. ili 2. stoljeća. Samostan je građen krajem 8. stoljeća, u vrijeme kad je Istra potpala pod Karoliniško carstvo. Karoliniško carstvo je prostor današnje Francuske Njemačke originalno, čiji je tada car bio Karlo Veliki, koji je prvotno kralj, ali ga 800. godine papa kruni za rimskoga cara i on je zapravo napravio taj renovaciju imperiji. Obnovio je to palo zapadno rimsko carstvo. I naravno širio je teritorij i Istra je u jednom trenutku, krajem 8. stoljeća, potpala pod vlast Franaka i što se i očituje u gradnji, arhitekturi i umjetnosti. Jer ako gledamo utjecaj, nekad dokumenti mogu svašta pričat. Znate kako to ide. Ja sam sad napravio nešto, ali sam ajmo reći, pobjedio u ratu, pa napišem malo laž. Mm-hmm. A spomenici uvijek govore točniju priču, jer ako je neko drugo područje utjecalo, onda neće biti iste stilske karakteristike i onda po tome se može pratiti. A onda što je važno u tom mom spomeniku, što postoji mogućnost da je on od europske važnosti za cijelo to carstvo. Isuse, i malo me sram. Imam feeling da bi trebali znat. Da. Ovo je baš onak usko. Ali imam feeling da kad slušaš ga, ne znam kako je tebi, kao da bi trebali znat neke stvari iz škole, a ništa ne nema tog u školi. Ja sam kad bi uspoređivao ikako znanje o povijesti, mene je full u srednjoj školi zanimala povijest, ali me zanimalo ovo što smo učili u školi. No. Znači ono što si se zakačio, ono što ti je bilo u tom trenutku interesantno, ono što si jedino dobio od profesorice u knjizi, ne ni sad ništa ekstra. I mene je samo zanimao najviše Drugi svjetski rat, neka modernija povijest. Da mi je to bilo fascinantno, ta politička previranja, kako je ko odlazio, kako su se dijelili na istog zapad na kraju ovo. Ali ove neke stvari koje... Što je super da si vidio i problematiku povijesnu, a ne samo godine. Da. Znaš da u globalu uče godine, te i te, bilo to i to. Ma imali smo imaš dublje svačanje. Imali smo mi zanimljivu profesoricu koja me čak prvom srednje rušila. Možda ne bi zavolio to. Je, najvjerojatnije, zato što u prvom razredu gimnazije smo imali samo Rimljane i antiku, samo to smo učili, realno, cijelu prvu godinu. Ja se ni ne sjećam kaj smo imali, a imala sam razrednika iz povijesti, ubio me sad. Znaš zašto sam na to znao? Ja sam pao. Ja sam morao učiti cijelu knjigu napamet. Ona je rekla da nam neće reći, ona je tako bila fascinantna žena, se ne mogu sjetiti, Lidija Kos. Daj pljesak za Lidiju. I za mog Franju. Ja sam čuo da si rekla sranju. Pa rekao kao, slažem se, ali ne znam kak. Jel tebi dobar bio poslije profesor iz povijesti u srednjoj? Odličan je bio profesor iz povijesti.
Mene je čak dosta i volio, to jest mogu reći da me jedinog volio jer sam imao taj interes za povijest, a i politički smo se slagali nas dvojici. Pa je to, zvao me drug Bek ili comeback. Tako da smo se ovako pozdravljali ono kad bi ušao. Tako da bio je legenda. Tako da pozdrav Đuri Vedrišu. Vjerojatno ne gleda, ali... Uz profesoricu iz Hrvatskog, najbolji profesor u 7. gimnaziji. Mislim da su, to jest znam da su oboje u penziji sad. Znači gledat će možda. No. I hvala Golemovićki što me rušila bila, jer ne bi toliko zavolio poslije hrvatski. Isto koji kak je tebe ova rušila povijest. To je bilo zanimljivo. Morao sam učiti cijelu knjigu napamet. Zato si zavolio. Da. I ja hrvatski, moraš odjednom cijelu godinu proći. Nisam ju zavolio ko ti, povijest, ali sam ju počeo primjećivati balje zbog toga, ne. Onda su me neke stvari zanimale, ali kažem ti, tu te antičke, sve pizdarije, i Rim, to je bila prva godina srednje škole i samo je to bila knjiga. Samo to, od početka do kraja knjiga. Negdje mora krenuti. Tako reče naša povijest. Znaš da je ono sve prije prapovijest. To su nas učili kao nepisana povijest. To je prapovijest. A ova prva je pisana. A ova kasnije od Grčke pa nadalje, to jest od Sumerana i to je kao pisana povijest. Ovo kad imamo civilizacije, Egipat, Sumer, Grčku i to. Daj nam sad objasnio kaj si htio, a nisam ti dala. Za svoj doktorat. Znači, zašto je spomenik važan? Inače, spomenik se nalazi pored Bala u Istri i definitivno kad ćete imati vremena odite pogledat Bale. To je toliko prekrasno. Bila sam, divno. Pa onda znaš. Da. A od ti onak malo dalje, pored ceste na Rovinj, moraš malo kroz Šikaru i ruševine samostana i sačuvana ti je barokna crkva koja je nastala na jednom brodu originalne trobrodne crkve. Zašto je samostan važan? Ono što mi danas imamo poznato i što je arheološki iskopano, on prati određeni raster. Sad je pitanje, to jest nije pitanje, vjerojatno je dosta sigurno, da su oni ciljano gradili na zidovima prethodne vile i zato je ona, su i prostorije samostana pravilno raspoređene. Ali postoji jedan problem. U većini Karolinškog carstva, do koncila u Ahenu i Indenu, koji su se događali od 816. godine, 17. pa do 18. Svi samostani građani prije nisu bili organizirani, nego imao si crkvu ovako, onda je tu bila jedna prostorija, tu druga, atrija nije ni bilo, to je kao nekakav vrt sa ophodom i kolonadom stupova, kvadratnog tlocrta, nego je sve bilo porazbacano, a ovo doslovno prati. Imate crkvu, po sredini se nastavlja sa južne strane atri i prostorije gdje su bili samostanske prostorije, sakristi i to, prate točno prostor oko atrija. Što vidimo da je organizirano, što nije baš slučaj unutar ostatka carstva u istom razdoblju. Nek tek poslije 817. godine, kad su prihvatili na koncilu, znači karolinški vlastodržci i crkveni vjerodostojnici, ta benediktinska pravila gdje se počela organizirati zapravo ta crkvena arhitektura. Što je najbolji primjer i Sankt Gallen, jer postoji idejni plan koji je onda napravljen, samostana Sankt Gallen, mislim da je on u Švicarskoj, sad ne mogu se sjetiti točno. Znači, ti kao ćeš reći da taj samostan bi mogao biti kao važan zato što bi bio prekretnica u njihovom ponašanju, u ponašanju u smislu građevina nadalje, od tad nadalje. Aha, nice. To zvuči baš zanimljivo. Ne samo on kao striktno on, ali kao nekakva početna ideja, gdje su uvidjeli. I sad, postoji moguće da je, a opet postoji moguće da nije. Sad to treba istražiti. Treba prvo istražiti kako su se ponašali glavni samostani kad su građani koji imamo najranije organizirani, da bi ovaj naš mogli uklopiti u taj europski kontekst. Jer onda ako uklopite, onda vidite i koja je to zapravo važnost i turistička, ne samo za Hrvatsku. Barem što se tiče nekakvog kulturnog turizma ili tako. Zakužim, znači ti hoćeš reći da ako taj samostan postane nekakav veliki projekt istraživanja, to jest
Ako On je već Aha, veliki znači, projekt, okej. još od 90-ih. Aha, kužim. Znači, i ako se to istraži do kraja i uspiju se dokazati sve te stvari, No. ti misliš da se taj samostalno da može staviti na mapu nekakvih baštine nekakve ili nečega? On je trenutno zaštićen kao naša baština konzervatorskog ureda, to jest Ministarstva kulture, ali možda postoji mogućnost ako se to na koncu uspije dokazati, ne kažem da ću ja to dokazati. Mislim, to je samostan koji su tim sa Filozofskog fakulteta, mog mentora, profesora Jurkovića, i njegovi kolege iz Švicarske, iz Francuske i iz Italije su od 90-ih rade na tome. Već je napravljena jedna monografija, ali on još nikad nije do kraja uklopljen u kontekst. I to je ono što ja pokušavam napraviti. Što može voditi kasnije da se on i konzervira i zaštiti kao ne samo hrvatski spomenik, nego i ok, ja sad to baš ne kužim. Prvo me zanima, zakaj to kao uvijek toliko traje? Kao ono, istraživanje traje od 90-ih. To je jedan razlog. I šta znači istraživanje? Kako se istražuje? Znači, prvo, kad imaš takav neki teren koji je zapravo arheološki sloj, jer ovo što je barokno sačuvano, to je kasnije barokna nadogradnja 17. ili mislim 18. stoljeća. Ovo ostalo su ruševine. Prvo treba arheološki tim koji će iskopavati i onda traju kampanje koje nisu uvijek toliko duge i ovise generalno o financijama. Tako da, to se radi o velikom području, to nije ono samostan veličine 2-3 kuće, tipa današnje veličine normalne kuće, nego to je stvarno ona veliko područje koje treba istražiti. Ti možeš, možda postoji negdje groblje blizu, to jest neki ukopi su nađeni i unutar crkve kao privilegirani ukopi. Tako da ima dosta toga, pa ne smije se uvijek uzeti samo skulptura, to jest arhitektura, mora se uzeti u obzir i ako je nađena neka skulptura, da vidiš kako idu datacije, promatrat i promjene u zidovima i nadogradnje, da vidiš koliko je faza ima. Jer tipa on je građen krajem 8. stoljeća, ali ima preinaku u 9. stoljeću, ima preinaku u 11. i 12. i onda u 18. U smislu misliš adaptaciju? Adaptacija, proširenja, da. Jer svako razdoblje nosi nešto novo. 11. stoljeće je donijelo novu liturgiju i morali su crkvu prenamijeniti zato starija crkva nije odgovarala novoj liturgiji. Drugačije je bila liturgija, postala je procesija je bilo više, kor, znači svetište nije bilo blizu apside, nego se produbilo dublje među sredini, pa je bio manji prostor za puk i takve stvari. Da, hoćeš reći da liturgija sam dao, znači promijenila se sama svečanost i automatski moraš crkvu, da. Misa i svega tih nekakvih duhovnih obreda se promijenila, pa se s time se arhitektura mijenjala. Da. Kužim, postoji ona jedna, zapravo vrlo jednostavna stvar i kad pogledate danas je identično. Kad dođe neko novi, pogotovo ako ima para, onda će staviti tipa novi namještaj. Znači novu oltarnu ogradu, neku novu skulpturu ili nešto, da pokaže da ima para. Da, to je automatski mijenja arhitekturu. To je mijenja ove koji će gledati za 200 arhitekture. Tako je. Onda će ovi koji će gledati to za 200 godina će reći, ovaj 2021. Jer ono što vam je interesantno, tipa poglavito u rano srednjovjekovnoj arhitekturi i romaničkoj arhitekturi, što su pa i zapravo generalno sakralnoj arhitekturi povijesnih razdoblja, danas to se vjerojatno malo promijenilo, ali to će bolje znati neko ko se bavi današnjom arhitekturom. Generalno je uvjetovana forma arhitekture funkcijom njezina. Znači, ona će biti građena da bude prilagođena funkciji, ne da ona lijepo izgleda, nego da ona bude funkcionalna za te potrebe koje radi. Pa tak ja recimo sam njemu rekla da sruši određene zidove u kući da meni ta kuhinja bude funkcionalna, pa da, a onda ju ureš. Da. To je bila sad laž. Nije bila laž. Sam nemoj ove nosive zidove. Ovdje isto možeš nakon tipa za 20 godina napraviti neko... Ti znaš kako je ova kuća izgledala prije u stvari. Ti si već bio tu prije u kući. Znam negdje u maglu, znači, kad si ušao, a ovo je totalno drugo. Ali ja sam ušli smo u kuću gledati ju.
Znači sad kad smo već kod te arhitekture, te glupi, sad ćemo spustiti ovo na ove smrtne razine. Ovo je Bog, ovaj lik je Bog, prehuta, moramo spustiti malo. A svet je to zapravo na istoj razini. Zato sam to sad ali super je da si to usporedio s tim. Baš mi je olakšalo. Sam smisla, podsjetilo me na satove povijesti u školi, kad onak, i ono, puno je riječi nepoznatih, čekaj, aha, da, znam, da, baš se koncentriram. Ušli smo u kuću i s desne strane odmah je bilo nekakav kor. Znači, kako si rekao, znači, bilo doslovno neki stol s nekom klupom u kutu, znači niš. Znači, ala boravak. Ala boravak, kao neki, i onda je bio zid tu lijevo. I onda kad gledam u zid, i ovako iza tu je soba. Ovo je zid. Nepotrebno staviti. To ti je isto ono kad stavi WC pored kuhinje, ono. Ali da, to se radi instalacija, ali se to može i puno bolje organizirati. A by the way, sjedimo u kuhinji. Nekad je ova prostorija bila kuhinja. I tu je dimnjak. Yes. Boga mi da. To smo mi sad malo priredili da budemo kao dvije sobe, jer su dvije sobe bile kao tu i bilo je malo čudan raspored. Fakat je bio čudan raspored, sad smo ga malo... Bez boravka. Što hoćete reći? Bez dnevnog boravka, u stvari. Hoćete reći da ste formu prilagodili funkciji. Yes. Tako. To je onak glavno polazište. Kužiš, vrlo jednostavno. Da. Znači ti bi mogu već sad vidjeti tu ovu raniju vijek u ovoj kući i sadašnji vijek. Ovaj moderni vijek, a vi ste postmoderna interpolacija unutar ove kuće. Hvala. Poslije ćemo, ja ću poslije kad budem preslušao ovo, puno ovih riječi njegovih morat googlati. Mogu ja objaviti. Interpolacije kad dodaješ ili mijenjaš nešto u postojeće, kada ubacuješ nešto novo u nešto postojeće. Da. Pa znamo na šta bi ti bila interpolacija? Ti se sjećaš na trgu maršala Tita, uvijek će to ostati trg maršala Tita. Istina. Nemojte mi to zvat trg Republike, zna se šta je trg Republike, onaj tamo, trg Bana Jelačića. Yes. Neću ja moći izaći davnije kad me neko dočeka. Ali sjećaš se one stare limene zgrade koja je bila na mjestu gdje je danas glazbena akademija. Dobro. Znam i ja to čak. Zgrada Ferimporta. Dobro. To je bila zgrada Ferimporta. Ona je interpolacija i ova današnja akademija, one su interpolacije na taj trg. Jer trg je klasicistički, građen u 19. stoljeću, pod određenim neostilovima, kao što je tipa muo i ova primijenjena škola u neorenesansnom stilu, kao što je kazalište u neobaroknom stilu, znači razdoblje klasicizma, i to je bio duh tog trga. I onda su sjele ova prethodna zgrada i ova nova, one su interpolacije u taj ambijent. To vam je zapravo interpolacija. S ovim kako se zove, s jednim testisom. Da. Sad kad prolazimo tamo, onda ćemo reći kakva krasna interpolacija. Pa da, predivna interpolacija. Znači svaki put mi nije trebalo bi simbolizirati notu i onaj štap dirigent. Ali nema šanse. Znači ja mislim da su svi vidjeli ovo što sam izgovorio. Da su vidjeli Bambija. Pa i ja sam isto to vidio. Prvi put kad sam prošao tamo... friend kao Bambi. On je Oh my god. Nak curi pošalješ, hoćeš dick pic i... i slikaš je to. Mislim ono. Kao, morao sam ja maknuti. Ne znam jeste gledali Sons of Anarchy. Sons of Anarchy. Ona bajkerska serija. Nešto, nisam i onda je onaj jedan prospekt iz prve sezone se zove Have Sec, jer ima jedan testis, zna. I to je to zapravo. Da, baš je. To je Have Sec. Mislim da to svi primijetili. Užas. Znaš šta bi ja htjela sad čut kad si sad malo nam približio ovo? Onak zvučiš kao da moraš biti građevinar i svašta nešto u toj cijeloj priči. Pa ja mislim da svaka struka ima taj neki šta ti sve u biti trebaš znat, odnosno neću te pitati šta ti sve znaš kad završiš svoj faks, jer se vrlo često dešava da znamo tek poslije kroz praksu, ali ono šta bi ti rekao da tvoje zanimanje, zvanje i zanimanje, trenutno, sve obuhvaća. Šta ti u biti sve moraš znati? Da li ti znaš to kad ti pričaš sad kak je nešto izrazbareno, kako ovo, kaj ti sve u biti moraš kužiti? Iskreno? Ne pričamo iskreno ovdje. Aha, samo lažemo. Onda ne moraš niš znat.
moraš prvo znati dobro čovjeka. Ono što je interesantno kod povijesti umjetnosti, jer ona je pomoćna grana i povijest umjetnosti i sociologija, mi svi spadamo pod antropologiju. I mi se svi bavimo čovjekom zapravo i čovjekovim djelovanjem na određene stvari. Sociologija društvenim djelovanjem i s njegovim zapravo materijalnim djelovanjem, njegovom materijalnom ostavštinom, ali ti moraš znati čovjeka. Jer zašto je on nešto radi, a ovo dalje tehnike na kraju krajeva su onaj konačni produkt. Ali sve uvijek vezano nekako, moraš pratiti društvene događaje, političke događaje, kako su politički događaji utjecali na ono visoko društvo ili crkvu u našem slučaju Europe, da je izgradi određenu arhitekturu umjetnosti jer su oni obično bili naručitelji. Mecene, da. Yes. To je prava riječ. I onda kako je ta umjetnost zapravo utjecala na one niže slojeve društva. Jer ona u globalu kad je pratite kroz povijest, ona ima edukativnu funkciju. Moraš uzeti u obzir da je većina stanovništva bila nepismena, pogotovo u srednjem vijeku. I onda kroz umjetnost, kroz fresko slikarstvo ili kroz skulpturu im se približavalo i slale nekakve poruke, u ovom slučaju kršćanske. Tipa, evo jedan primjer. Obično kad ulaziš u romaničku crkvu, crkve 12. stoljeća, koji su počeli stavljati skulpturu na fasadu, na portale. Imaš Krista, posljednjeg suca koji sudi prokletnicima, koji te upozorava zapravo kao ako nisi dobar, ako ne budeš dobar, ovo te čeka i onda vidiš ono hrpu prokletnika bačenih u pakao i onda kad prođeš tu zapravo liturgiju gdje se slavi Kristov život, Kristova muka, na izlazu te opet čeka Krist koji te upozorava da moraš biti dobar. Znači, kontrolirali su malo ljude i tako me ovo nikad nisam čula. I to je ono prvo što moraš znati. Hoće ja ispast glupo? No? Ne, zašto? A kaj? No? Ali ovo je nečim čime se čovjek bavi i poprilično specifično. I ako tebe to u ovom smislu ne zanima, nikad to nećeš niti znati, ali ako te zanima i zanima nas, zato imamo čovjeka koji nam to sad trenutno objašnjava. Da, ne, baš mi ovo super približiš. Da. Yes. A koje još su poruke slali? Kak? Daj mi sad to još malo. Set je ovisio i ikonografskom programu, a sad imaš da spravam mislim imaš ti one nekakve degutantne. Super je prikaz Ples mrtvaca, koja ti je ono nekakva parabola, nije bitno jesi li ovako prikazana, ti je hrpa kostura, to je simbol smrti, koji ti vodi svećenika, vodi princa, vodi kralja, vodi viteza, vodi onog kmeta nekakvog, vodi radnika za sobom i zapravo svi plešu. I poanta te poruke je da nije bitno šta si, umrećeš kad god okreneš. To je Polos de los Muertos. Da, Dans Macabre na francuskom bi bilo, jer kreće iz Strasbura i iz tog područja. Ne, imam jednu majicu kao svi su kosturi i svi kao čagaju i imaju sve te likove i piše ono Polos de los Muertos, tako nešto piše. To je to. Ili ti ono kao povijesno Dans Macabre, kao ples mrtvaca ili povorka mrtvaca. Tako da imaš ono hrpu tih. I naravno uvijek imaš one nekakve mučeničke scene tipa Svetog Sebastijana kojeg gađaju sa strelicama zavezanog na stupu. Onda imaš u Gali Placidi prikaz, to se nalazi u Raveni, to je mauzolej iz 5. stoljeća gdje je carica Gala pokopana, to jest diskutira se je mauzolej ili je kapela, gdje imate imaš prikazanu muku Svetog Lovre koja je spečen na ražnju, to jest u ovom slučaju on trči prema svom ražnju, barbecue-ali su ga, i sa strane ti je ormar sa 4 knjige, 4 evanđelja. Dobro, tu se sad struka kosi, jel Sveti Lovre ili Vinko, ali dobro, to je druga priča, ali opet poruka je zapravo tipa život mrtvaca. Dans Macabre, poruka je nije bitno šta si, svi ćete završiti 2 metra pod zemljom. Ali ti misliš je Lovro ili Vinko? Šta ja mislim? Koja si ti struja? Da. Ja mislim da je... Ne, mislim da je adaptacija jednog i drugog. Zašto? Sveti Lovro je, ako se dobro sjećam, bio zaštitnik Ravene ili jedan od ravenskih svetaca,
Ali Gala Placidija je bila oteta od strane vizigotskog kralja i odvedena u Zaragozu. I ona je postala žena vizigotskog kralja. A zaštitnik Zaragoze je bio Sveti Vinko. I ona kad se vratila, postoji mogućnost da je dovela kult Svetog Vinka i da je zapravo spojila ta dva sveca u jednog. I zato imamo prikaz njega kako trči, nešto između prikaz i Vinka i Lovre. Što je opet interesantno. Ali to se nisu još dogovorili. Ona mi malo smrdi u cijeloj priči. Da, pa naravno. Kao otetaj, možeš si misliti. Oteo je kralj, odjednom postala ona donijela kult. Znači da je odgovarala. Znači da, baš sam to htio reći. Očito je to sve skupo odgovaralo. Isto, kak i danas ista stvar. Ljudi previše pokušaju razmišljati, a čovjek ta dolar. Ne, isto. Zašto je crkva sagrađena na na ovoj visini, na ovom brijegu, ima toliko i toliko skulpture i bolju skulpturu. A onaj koji je naručio imao više para, pa je htio donirati više za crkvu da ga se i bolje pokopa. I da ima bolje mjesto kad umre u raju. Znači, identično. Da, yes. Tak to ispada na kraju da je uvijek Češ ti mene visoko pokopati, tako umrem prije od tebe? Ne. Nisko? Ideš u more. Da. Pa to je najljepše. Da. Ali ovo mi je kao crkva je slala poruke to mi je totalno logično. Pod kontrolom je. Da, strašno. Identična stvar. Mislim, na kraju krajeva religija je djelomično zato i nastala. Da, pa znam da nas drži ljude pod kontrolom i da pod se strahom. drže pravila i određene smjernice. Ako gledaš kad nastaje kršćanstvo, nastaje u vrijeme kad je trebalo doći do neke promjene morala, kad je rimski moral malo eskalirao. U kojem smislu? Pa malo dekutantno bilo. Malo su otišli u perverziju. Da. I sa ubojstvima, i sa svime, i sa svačime, pa je onda došao neki filozof, kojeg se danas smatra Isus Krist, iako za to nema dokaza, spominje se u Bibliji, pa sad ti jel postojao nije, ne možeš znat. Ali neki filozof je vjerojatno postojao tad, u to vrijeme, na tom mjestu, koji je uočio probleme i počeo širiti novi moral, ne tu priču, novi moral. Ako si, nemoj baciti kamena ako si ti griješnik. Neka baci kamen prvi koji je bez grijeha. I takve stvari. Znači, uspostavljaju novi moral, koji je u to vrijeme zapravo dobar moral. Kad uzmeš povijesni kontekst, apsolutno, to je da. zapravo a onda s vremenom malo poslije toga, neki ga i nisu znali, on je bio propovjednik i onda se počela razvijati priča. Ali tako je sa svime, kaj nije. Sa svime, da. Sa politikom, sa zakonima, sa bilo kojim sustavom. Sve je to dobro. Baš sam to htio. Sve je to lijepo na papiru, ali ovisno ko će pronositi. Mi smo najbolji primjer toga. Kako misliš? Pa pogledaj danas koliko se crkva upliče u našu politiku, iako smo mi ustavno maltene sekularni. Da, ali je to mene to isto ubija. Ja sam za to da ljudi imaju pravo ne da imaju pravo, nego da mogu vjerovati u što god žele. Znači, ako vjeruješ ako ti vjeruješ u pingvine, vjeruješ u pingvine. Ja sad karikiram namjerno, jer ima svrhu moja karikatura sa toga, jer stavljati instituciju iza vjerovanja je najgluplja moguća stvar koju je... To je uništilo ljude. To je uništilo ljudsku psihu, općenito. Jer je neko ko je vidio da ljudi vjeruju u nešto i nešto ih privlači, je od toga htio napraviti instituciju samo radi svoje koristi. Jer kako je moguće da je jedan Vatikan najjača ekonomska sila na svijetu? Kak? Ako su oni svi pobožni, žive od minimuma i u celibatu su. Da, žive od celibat je sad nevezano uz ekonomije. Donacije. Celibat sad bez veze nabacio samo da bude kao smiješno, ali celibat nema veze sa ekonomijom. Celibat je došao. Ima veze s ekonomijom. Ajde, onda mi reci sad molim te. Ima i tekakve veze sa ekonomijom. Znači, celibata na početku nije bilo. Imaš još one renesansne portrete tipa Papa Inocent neki, ne mogu se sad sjetiti, njegovi unuci.
Znači, u celibatu su... Kad je to? Malo nas... 15-16 stoljeća. Okay. Celibat je bio za onima koji su bili u samostanima, za opate i to, jer su oni morali biti u klauzuri, u izolaciji. Ali ovo ostalo, kakav celibat? Uveli su celibat jer se nasljedstvo onda djeca i potomci su nasljeđivali, a da crkva prekine to, da im ostane sve što su određeni pape ili biskupi prikupljali, su uveli celibat, tako da svo bogatstvo ostane u crkvi. Ma mislim, ono ima takvih kroz povijest, ovo je išao ma i opati isto, išli do ženskih samostana, pa tamo tarapanu radili. Mislim, kod nas je bio jedan iskopaš doslovno, uprosti što ste prekinuli, ali doslovno na terenu kad kopaš, pa kad naiđeš na grobove, nađeš dječje kosture, jer su pobacili i ubile dijete i zakopali. Znači degutantno. Ekonomska je. A kaj ti je obožavam. Nisi me prekinuo, nisi me u ničem posebno prekinuo, nego sam samo htio reći da nije to samo tad postavilo, nego da postoji to i dan danas. Da, pa u 2000-ima je isto, dok sam živio dolje na moru, isto bio jedan gospodin čovjek koji je imao ženu i dijete, a kao nije imao. I bio je pop, bio je uzor društva i tako dalje. Ali mislim... To su te stvari koje ja ne mogu progutati. Ja te stvari kao ne mogu progutati u smislu što je to strašno licemjerno. A licemjerno je na svjetskoj pozornici. I svi, ne mi, hvala Bogu, ali jako puno ljudi puši tu priču. Ma ja mislim da ne. Pa ja mislim da ne, hoću reći da ljudi koji su religiozni, znači pričamo... Pa ti puši priču. Ok, ali ne znamo mi to već sad jako dugo godina globalno banaliziramo. Kako misliš? Pa tak da u biti ne znamo. Znači mi znamo ovo što vidimo, ovo što vidimo kroz medije, ovo što vidimo, ne znam, ako se nađeš u crkvi na misiji i tako dalje, pa imaš priliku vidjeti, ali realno ne pričaju ljudi. Znači realno ne dijele, realno ne šeraju, realno ne pričaju o tome šta je njima vjera, ne? Ali mislim da im je najmanje u toj cijeloj priči, jel netko u celibatu ili ne. Mislim da im je to sporedna stvar. Ne taj dio, nego, ok, kužim što hoćeš reći, ali u tom onda smislu ne bi bilo takve panike oko toga da se to mora ići štovati tamo u tu prostoriju sad za vrijeme korone. Je li bila drama oko toga? Bila je drama oko dobro, toga. To je druga priča. Pa ne, ali ista je stvar, znači oni žele ići tamo, oni žele biti dio institucije, oni žele štovati to tamo u toj instituciji, iako sve znaju da sve to postoji. Jer vjeruju da će ih Bog spasiti. Ali znaju da sve to ta institucija donosi. Znači ti ljudi, ja ne vjerujem da su to glupi ljudi koji idu tamo. Ali ne vjeruju. Oni vjerojatno ne vjeruju da ta institucija to donosi. I teško je objasniti, jer na kraju krajeva ako se deklariraš ko rimokatolik, ako ti ne vjeruješ u rimokatoličku crkvu i njezinu dogmu, ti onda nisi rimokatolik. Ti si rimokatolik ako se držiš svih dogmatskih pravila rimokatoličke crkve. Ako ne ideš kao vjerujem u Boga, rimokatolik sam, ali ne idem u crkvu, onda si kršćanin, nisi rimokatolik. Da, odmah si u nekom drugom kategoriju. Bez denominacije. Ti se moliš Bogu doma, vjeruješ u Isusa Krista, da je sin Božji i da je on spasitelj, ali onda nisi rimokatolik. Ti moraš vjerovat u dogmu te institucije da bi ti bio pripadnik te institucije. Da. I sad je pitanje koliko su ljudi to svjesni od tih Svaka institucija je sranje na kraju krajeva. Ne, mislim, to tako ispada na kraju. Sve što ima veze s politikom, a religija je politika čista. Vjera je pak druga stvar. Tako, baš sam to htio reći, vjeru, mislim da su svi koji su to sada slušali, ove naše gluposti što pričamo, je definitivno da se razlikuje vjera i institucija. No. I ja mislim da bi to trebalo sve više biti jasnije ljudima da su to dvije abnormalno različite stvari. Ali nisu ljudi blesavi. Vjernik. Pa koliko često čuješ ja vjerujem u Boga, ali ne idem u crkvu? Koliko često? Često. Poprilično često. I to je sve više kod nas, što je zapravo i zdravo. Znači da nam se društvo počelo mijenjati. Absolutno. Da se svijest malo počela, da. A onda kad pogledaš šta je vjera, svako je od nas vjernik. Neko vjeruje u Boga, neko vjeruje u prijatelja. Ako ti vjeruješ u svog prijatelja, ti si isto vjernik.
Ne mora vjera nužno značit da mora biti neki bradonja gore. Ili neki entitet, da. Jasno. Ako ti vjeruješ u svog prijatelja, ti si vjernik. To je tvoja vjera. On je tvoj prijatelj u kojeg ćeš ti staviti svoje povjerenje. Da, vidiš. Da, dobro, možeš to i tako. Može se tako to... Ja bih rekla prije da je vjera onak... se odnosi na stvari koje ne možemo opipat i u koje se ne možemo uvjeriti, ali to je uostalom i ljubav, pa se u nju možemo uvjeriti. Pa eto, tako isto je vjera. Možeš ljokiti se za ljubav. Još smo spremni tu na sve ove, kao... A ja sam dirigiram, imaš ih po bojama? Po imenu i prezimenu. Po imenu i prezimenu. Ja bi, sad kad smo ubili vjeru, svima. Možda smo neki potaknuli na neku bolju vjeru. Yes, sigurno jesmo, ali što sam htio tebe pitati? Ja sam jedan put ušao u tom, sve je to vezano u sve ovo. Ušli smo jedan put u raspravu ti i ja o piramidama. I malo prije smo to bili. I onda si ti meni rekao jednu stvar koja je mene ubila. I onda a sad ću ja to sam malo prepričati, pa ćeš ti nadopuniti sve ove praznine koje ja ne znam reći niti objasniti. Vidjet ćemo koliko ja znam. Ali tad si meni rekao dovoljno malo da sam ja totalno promijenio mišljenje. To jest promijenio sam ono što sam mislio da znam cijeli život. A to je da ja nisam do ne znam koliko godina, uopće nisam u životu razmišljao o teoriji vanzemaljaca. Dobro. Iako sam danas uvjeren da nismo solo u svemiru, općenito, da nismo solo. To i ja isto, definitivno. Ok, znači, a sad, počele su kako sve si stariji, pa kao sve više čuješ nekih tih stvari, svjedočanstva, tako dalje, filmova, da ne govorim. I naravno onda u jednom trenutku teorija da su piramidu napravili vanzemaljci. Je li nemoguće da takve blokove čovjek mogu ovo, mogu ono, složiti na taj način, tako to dignuti u zrak, da ti podzemni, ti tuneli, ti kamenje, to uglavnom. I ti si onda meni rekao kao, pa ne, kao to je čovjek napravio. I ja onak, kaj je čovjek napravio? Ti mi kažeš, pa to imaš u knjigama. I ja tebe a ja držim se toga, rekao, kojim knjigama je? Ti mi kažeš, pa dobro, odi u sveučilišnu knjižnicu, ja ću ti nabrojati autore knjiga i tamo ćeš to sve naći točno objašnjeno kako su piramide napravljene. I ja onak, ma jebeš mi poraz. Pa ne jebate. Rekao, dobro, da ti sad nama, i malo smo prije toga dotaknuli se toga, da ti samo meni molim te reci da to stavimo tu točku na i. Dobre. Uvezano uz vanzemaljce i piramide. Okay. Iako ima poprilično dobrih dokumentaraca koji su dokazali da su po paralelama mediteraneanima jako zanimljivo svi nekakvi značajni ti takve velike stvari, monumentalne stvari. Na različitim kontinentima su postavljene po gotovo istoj crti. Od Kine do znači Afrika i Južna Amerika i dolje opet Australija. Znači sve je nekak na istoj, toj paraleli su te nekakve velike stvari. Jer je najpogodnije zapravo i klima i teren za gradi, tak neš. Pa onda... Kako misliš, baš svugdje? Pa da, prati tipa ekvator, di god da si na ekvatoru, bilo Afrika ili Sjeverna Amerika, to je Srednja Amerika, klima je ista. Jer ekvator nosi istu klimu. Yes. I tako kak ideš po paralelama. I onda su ti slični uvjeti, pa ne znam, ne buš negdje u Skandinaviji gradio tak nešto gdje je minus 50, jedva da ima šuma, isto i po onim uvjetima hladnim, kleso kamenje i vozio ga negdje. Nema šansa. Naravno, da. A što se tiče, mislim, treba uzeti u obzir da u to vrijeme nije bilo svjetlosne polucije, to jest nije bilo svjetla uopće umjetnog, osim što su imali tamo na bakljama ili tipa onim malim kao nekakvim fenjerima i to. Ti si mogao sva astronomija, to jest ne sva, ali dobar dio toga su oni zapisali jer su vidjeli. I onda su i neke stvari radili sukladno tome. A ako je na istoj paraleli, onaj u Egiptu i onaj u Sjevernoj Americi u jednom trenutku vidi isto nebo.
I vidi ga isto, ako je vedro, vidi isto nebo. I onda su islagali po uzoru na to stvari. A i mislim šta je monumentalna arhitektura. Zašto je monumentalna arhitektura u Srednjoj Americi? Inke i to. Mislim, ima veze s ovim. I zašto su onako rezano kamenje? Trusno područje. Vidjeli su ako je ravan kamen, kad trese, pošto su oni na vatrenom prstenu, to će sve past. I onda su počeli rezati kamenje da ga slažu ko zapravo puzzle da ono bude nepomično. Kad počne trest, da ima nekakvu statiku. Računali su statiku. Jer ti je ravan kamen i staviš ga ovaka, krene trest, on će skliznuti ili se pomaknut negdje. A ako je kamen tipa odrezan ovako, drugi je odrezan ovako i onda ovaj koji sjeda na njega je ovako odrezan da sjedne savršeno u njega, bolje će se držati. Manje je šansa da će ispast negdje u stranu. To je u biti prethodnica Ikee. Pa da. Kad sam u kamenu. Prethodnica ove naše mamutice koja ima valjke dolje. To sam negdje sam vidio neku kao modernu kao 2D sliku gdje s tim da ovak, znači ispod cijele zgrade ovak ide zgrada kao ili ovak. A šta su valjci? U kojem smislu? Betonski, mislim, znam šta su inače valjci, ali kaj to znači ispod zgrade? Kad počne trest, kad krene potres, da se zgrada počne pomicat u ritmu potresa, da ne bude statična, da ne krene do pucanja, da ne bude ona kontrasila koja će napraviti. Samo se nisam mogao sad sjetiti, da li je, znači ona je mamutica ovak, dugačka. Da, ja mislim da ona je ogromna. Sad da li je ovak ili se ona miče ovak? To ti iskreno ne znam. To sam se htio... Postoje neki kute. Tako se mičeli ovdje. To ćemo staviti kao neko nagradno pitanje nekad. U Japanu je to super. Oni imaju one valjke, federe i to na kojem su građene i onda se cijeli neboder ovak tres. Ali niš ne puca. Da, niš ne puca. To ti je zapravo to tipa, te monumentalne arhitekture i takvog klesanja tipa Srednje Amerike, Inka, Maja i to. Što ljudi danas tumače pa nije kao nemoguće da je to napravio čovjek. Ili što se tiče piramida i toga, mislim, imamo to viđenje kao da su one građene od nekakvih masivnih, ravnih, uglađenih blokova. To je na kraju krajeva samo oplata bila, tanku kamena ili čak eventualno žbuke s kojim je ona zaglađena. Fasada na piramidi. Pa fasada, da. Okay. A piramida je građena, ako sad googlaš i okreneš, jer nema više te oplate sačuvane, ti vidiš da je ona sagrađena stepenasto. Ide donji red kamena, pa ide na njoj. Mislim, morali su oni nekakvi penjati po tome prije nego su to radili. A isto tako, tipa rampu su postavljali oko piramide, što ti je onda puno lakše i vući kamenje i sve. Pa tu si me ubio, nije da ne kužim fiziku, i da ne znam kako bi neko nosio te blokove kamenja, ne. I onda mi ti kažeš, pa ako kreneš graditi takvu nekakvu zgradu koja je nekako četvrtastog oblika, kreneš od negdje i ti kako gradiš, na to slažeš ponovo i opet ideš dalje. Ideš u krug. To jest u ovom slučaju ovak, po 90. Ok, znači, jer je ona... Tako je, ali mislim, dolje je u tlocrtu je kao pravokutnik i onda kreće manji pravokutnik na manji i manji. Znači, onda, kad si mislim, što si sve više, to ti je opet lakše jer manje kamenja imaš za prenositi. Ali onda imaš po čemu hodat u krugu, po to cijeloj toj platformi, Rekao, mislim, kakvi alijeni, mislim, u tom smislu nema smisla, ne. Naš di dosta dolazi, ima onih, ja se baš ne bavim duboko sad egiptologijom, ikonografiju onih hieroglifa i svega će bolje i onih prikaza svih njihovih, će objasniti neko ko se bavi time, ali često sam vidio u tim dokumentarcima da ima nešto što njega podsjeća tog sa dokumentarca, da mu izgleda ko disk UFO i onda misli, to je alien. A zapravo je disk simbol sunca, jer je, kak su stare religije bile, objašnjavao si pojave.
imamo žuti disk na nebu, sunce, kad je sunce nama raste, usjevi i to sve, to je glavni bog jer radi njega živimo, on daje život, bog sunca Ra. I zapravo simbolizira disk je bog sunca, ne nekakav Elin koji je tam. Ili tipa nekakav lotusovi cvjetovi koji je lik, ako se dobro sjećam, na dokumentarcu protumačio ko helikopter. Kakav helikopter, stilizirani lotusov cvijet. Da, jasno. Da, ta tumačenja onda znaju dovesti ljudima dovoljno poluproizvoda od informacija koji onda navedu ljude na nekakve zaključke koji, ako ih nemaju znanje, pogotovo... Jer to zvuči logično. Ako se ti tim ne baviš, to zvuči logično. Tako je. I to, to je normalno. Ne može moraš se tim baviti da bi imao neko poznavanje ikonografije i simbola određene kulture, ali onda opet, čekaj što sam htio reći. Za što? Ne za to, ali mi je ispala rečenica iz glave. Ali to je, kad nisu, evo ja ću ti malo napraviti digresiju, ali nije digresija u biti, nego mediji su tu isto krivi. Kako bi rekla, nije to samo u tvojoj struci, zapravo je to skoro u svemu. Ne? Ljudi imaju jednu pretpostavku i predrasudu i kaj god, i onda mediji to još tak prikazuju i onda mi svi mislimo sve o svemu. Pa evo ti od navijačkih skupina kak se gledaju, u jednom trenutku ih mediji predstavljaju kao nešto najgore na svijetu. Ne znam koliko puta se u medijima Torcida bila blatila da su divljaci, da su ovako i onako, a onda kad zagusti, onda isto ta Torcida, Bad Blue Boysi pak pomažu. I nije nužno da ti moraš, da ako si, ne znam, Torcida ili Bad Blue Boys ili tak nešto, da si ti debil. Pa ima ih svakakvih. Ima onaj ko je i pravnik po struci i onaj ko je, ne znam, i novinar po struci, ovakav i onakav. Pa mislim, u svakom žitu ima kukolja. Ima debila u bilo čemu. A naravno, mediji to potenciraju, pa tako i ovo što se tiče i civilizacije i svega. I mislim da su to dosta mediji krivi jer predstavlja se čovjeka kroz povijest ko da je bio debil. Da nije bio u stanju nešto, mislim, pa nije onda bi kotač bio izmišljen prije 100 godina, a ne prije 10.000 godina. Ne bi vatru onda otkrili do prekjučer. Da, ma ne, kužite kao ćeš reći. A svi alati su na kraju i sve stvari funkcioniraju. Poluga danas i dizalica funkcionira isto kako je funkcionirala prije 5000 godina, razlika je na kraju krajeva samo u materijalu. A sve ostalo identično. I u mehanici, da. U smislu, u materijalnom smislu mehanike, da su drugi materijali od čega se radi sve. A u stvari, težina je na isti način se važe, identično je. Ili tipa ako uzmeš onaj engleski za raš papir, engleski naziv, sandpaper. Sandpaper, da. Jer su prije i kako su zagladili to kamenje tipa opatu za piramidu, pa koristili su pjesak da zagladne. Otud mislim i naziv. Jer uzmi pjesak, ti doslovno sa pjeskom možeš ko s pilom presjeći kamen. I ostaće ti gladak. Pjesak je oštar. Peeling. Pa da. Možda su alieni jednostavno pomogli u toj cijeloj izgradnji. Možda. I... Dali neku ideju. Da. Da, možda su... Ma dobro, sad. Možda su dali ideje u biti, kužiš. I oblici na kraju krajeva. Čovjek izvlači sve oblike iz prirode. Pa piramida je i ovako svi geometrijski elementi proizlazi iz prirode. Evo primjer Bosne. Ono što Osman Agić pokušava prodati pod bosansku piramidu. Mislim, brdo piramidalnog oblika. Mislim, to je, ne bi piramida ni postojala da je čovjek nije vidio negdje u prirodi. Jer sve što mi znamo i sve oblike koje poznamo su izvučeni negdje iz prirode. Negdje je neko uočio i onda je to pokušao kopirati u arhitekturi. Da. Isto valjak, deblo kad odrežeš zapravo imaš valjak. Da. Pa stupove, deblo ti prvo je deblo, oprosti što ti ne, tipa prvo je deblo držalo krov ili svod nekakav u prvotnoj arhitekturi, u kućama i to. Onda su skužili, deblo je okruglo, može nosit, skužili su kako obraditi tako kamen,
I onda odjednom kameni stupovi su nosili grčke zabate i krovove grčkih hramova i takve stvari. Zapravo opet potječe od one prvotne iskonske prirodne. Drežeš komad 4 debla i na to nasadiš krov. Zapravo je sve... Ima jako logike. Ta priroda. Ali ima nešto kaj te onak najviše fasciniralo od kad si u tome kao ovak žešće? Šta me najviše fasciniralo? Da, nešto što si naučio, saznao, pročitao, nije važno, a što ti onak bilo, Isuse Bože. Čekaj. Ili si mislio drugačije, ko Luka recimo. Pa kad si skužio da nije tak, ne znam, nešto što te baš... Mislim, odrastao sam i radi familijski u povijest umjetnosti, pa neke stvari su mi bile... Znao sam di tražiti odgovore, to me još dida bio naučio, a zapravo što me najviše fasciniralo bilo je to naše, i to mi je bilo totalno otkriće na prvoj godini, naše krivo viđenje srednjeg vijeka. Znaš kak se prikazuje, pod broj 1, datacijski njegovo trajanje je totalno drugačije nego što se uči. U školi se uči pada Rimskog carstva, zapadnog Rimskog carstva. Rim i dalje postoji kao istočno, palo je samo zapadno. Od 5. stoljeća do otkrića Amerike, to je srednji vijek. Unutra, 1000 različitih razdoblja, 1000 različitih renesansi, ne ona naša kapitalna renesansa, nego svakih 50 godina neka nova renesansa. Svi se pozivaju na Rim i uopće nije bilo mračno. Nas uči kao mračno doba, seobe naroda, znanje nikakvo. Mislim, u ranom srednjem vijeku pogotovo su nastajali novi jezici. Francuski se razvio iz galo-romanskog jezika pod utjecajima germanskog, franačkog radi vladajuće elite. Na primjer, Karlo Veliki je jako cijenio obrazovanje, pa je uveo zapravo bio i da se počinje ponovno klasični latinski koristi, da se počinje učiti ponovno klasični latinski. To se sjećam čak, ne znam zašto i otkud. Baš sam htio reći da mi je to poznato. Počeli se sveučilišta su se počela otvarati, to je ti znaš, otvorilo se sveučilište, ne znam, u Bolonji, ja mislim da je prvo ili tak nešto, u 12. ili 11. stoljeću. A imaš neke naznake sveučilišta ranije, obrazovanje nije bilo mračno, cijenilo se obrazovanje, jer je ideja bila renovacija imperije, da se obnovi sjaj zapadnog Rimskog carstva. I od jezika, kulture, pa nadalje. Naravno, uvjetovano kršćanstvo. Naravno. To ipak ne vraćaš se na poganski, a nije bilo, mislim, ti kad gledaš umjetnost, primijenjene umjetnosti, proizvodnja emajla, zlatarskih radionica, to nije niš mračno. To je baš ostaneš wow. Mm-hmm. A ja sam imao viđenje, gledali ste možda Excalibur, onaj film, iz 80-ih Znam na godina. kaj misliš, I počinje kao mračno je doba, zemlja je podijeljena i bez kralja. I zapravo prikazuje ti cijelo vrijeme kao mračno, svi su konstantno u ratu. Ok, jesu bili u ratu, bile su seobe naroda, širenje ovog, ali nije baš bilo tak jednostavno. I to je što mi je zapravo bilo otkriće. Nije tak kak nas se uči. Zato si ti izabario na taj srednji vijek. Da, dobro, prije ja na srednji vijek od malih nogu. Znao sam da ako ću otići u tom smjeru, otiću u srednji vijek. To mi je bila nekakva ljubav dok sam bio klinac, vrtić, to kad bi doma gledao, kad bi mi stari na kazeti puštao Ivanhoe, starog Robin Hooda sa Errolom Flynnom, iz 30-ih, genijalan film, Excalibur, koji mi je dan danas u top 5 filmova. Srednji vijek je i vitezovi su bili moja ljubav. Mislio sam da ću se baviti gotikom kad sam upisao povijest umjetnosti, a evo, na kraju ispalo par stoljeća ranije. Cool. I kak je to živjet sad, svoj dječački san? Zapravo genijalno. Jer doslovno, ko dijete si. Ništa ti nemaš obvezu. To jest, ne doživljavaš obaveze ko obvezu. Nego veseliš se
pročitat članak koji moraš, knjigu koju moraš, gledat, ne znam, 1000 tlocrta ili 1000 komada skulpture, tražit sličnosti da povežeš, da datiraš nešto i to ono. Zapravo zabavno je. Imaš osjećaj ko da slažeš legice, ali ne fizički, Nego mentalno, da. I otkrivaš nove stvari. I svaki put to je ono divno kod tipa arheoloških terena. Kad ti dođeš na humusni sloj i odjednom kreneš kopat, skineš prvi sloj, skineš drugi sloj. Izađe neko kamenje koje je pravilno poslagano. Može biti zid. Kopaš malo dalje oko toga. Komad buke, zidje. Zagrabiš negdje. Komadi keramike. Vidiš da je stvarno se radi o nekakvom naseljenom području. Gledaš koje su datacije, kako je zidano. Jer svako razdoblje zida drugačije. Ček, doslovno kolegiće. Ko kopa? Svi. Svi kopaju? Svi kopaju. To je najbolje. Nema ljepše nego kad je vas tim na terenu, imate kramp, lopatu i onu špahtlicu za čistit i udri. I onda kad krene nica. U ovoj seriji Kosti. Kuška, to se sve... Slično. Imate na Netflixu film The Dig. Zapravo super film. Kad su iskopali groblje, to jest pogrebni brod u Sutton Hoo u Engleskoj, anglosaksonskog nekakvog vjerodostojnika ili vlastele nekakve iz 7. stoljeća. Kad su kroz 5. do 7. kad su naseljavali Anglo-Sasi i Britansko otočje. I zapravo to vam je najbolji pokazatelj kak izgleda kad ti kopaš i kad nešto otkriješ. Ali bi ti nas zvao na neko kopanje? I? Sad imamo nove kamere, kužiš. Ali da se može. To se ništa ne vjeruje. Da, mora biti službena zapravo ekipa koja je odobrena od tipa ministarstva ili nekoga. A ti njima reci da Čelbi podcast... Mogu vas prijaviti ko radnike, oni koji služe zapravo da skinu taj prvi humusni sloj, pa onda zapravo možete... Ali mogu ti radnici, kamere, da. I samo im reci da ćemo proslaviti to kopanje u Elbi podcastu i nije ništa sad kao neka drama. Na Rabu 9. mjesecu ide novi teren. Si vidio na Lošinju sad u Osoru? Nisam vidio. Aha, dobro. Uz cestu. Sad rade cestu. Dobro. I kad pređe se most s desne strane gdje je bio kamp, mislim to se zna od uvijek da je tamo groblje. Pa to je kopa još uvijek moj mentor i ovi Francuzi. Da, tamo je ograđeno par dijelova, zato što znalo se to od prije, samo se je čekalo i oni su znali unaprijed kad je već bio plan za cestu. Da će se tamo čim se zakopa krenuti, znači znalo se da će se krenuti. Osor je cijeli. Tako je, ali pošto je s te strane, ali znači to je baš s druge strane mosta i specifično je to groblje zato što su tamo zakopavali ove koji su bili bolesni. Znači micali su ih iz sela, znači sve ove koji su umirali od ne znam koja je ta kuge uglavnom od toga, da. Micali su ih van sela, znači nije bilo grob, nisu ih zakopavali na groblju glavnom. Znači, jel su tamo i što manje... I bila je nekako logistika da što manje ljudi hendla s tim ljudima, ne? Ajme, tak će sad biti nakon ovog sranja. Što? Pa to isto. Nakon korone? Da. Man daj. Ima jedna odlična parabola. Ako ljude pale tak sa strane i to. A ko, di? U Italiji. Još, negdje sam čuo, nekad ja ne gledam ništa. U Indiji je to sad bilo nešto, ali opet koliko je to istina, ne znam. To je... A dobro, i oni su prenakrcani. Tako je, znači kod njih se događa to sranje. Higijena je malo. Da. A dobro, ali za 500 godina kad nađu te hrpe... A dobro, znači se, mislim... Ali zna se... Da, dobro, danas se sve zna. Da. Yes. Mislim, sve se zna, a sve propitujemo. Da, sve se zna, jer ti sve je dostupno, a za niš ne znaš je li zihar istina. Zato to služi arheologija. Mi sad imamo izvor, kuž. Yes. Zašto sam se sad... Jel vi želite pivu da vam ja donesem? Hoćemo još jednu. Pa mogli bi. A nemate tu dole? Ne. Nema više. Ajde. Ideš? A šta ću s vama? Hoćeš čut pitanje? Hoću? Yes. Čekaj, pa jel možemo staviti pauzu? Pa ne moramo staviti pauzu. Odi ti pa ćemo pitat. Ja on ćemo čekulat on ničem. Ja čujem vas, Bože. Pa da, čuješ nas u stvari tamo. Aha, ti imaš ove... Ne, nema. Još ću se ići popiškit. Zapravo cijelo vrijeme pipkam po i onda hoću pitat jel Bluetooth.
A držiš. Ne, to ona zna, u stvari to sam ja već negdje čuo, bez veze ovak. I to je meni zanimljiva tema i onda ću sad možda nešto reći da kenjam po tome bez veze, ali bi sad tebe sa tog jednog povijesnog aspekta htio pitati da li je to točna informacija ili nije. Postoji sad ovaj cijeli, neću reći pokret, nego su se ljudi oslobodili na tom smislu, u tom smislu su ljudi oslobodili i počeli su pridavati veću pozornost samom spolu, rodu i tim podjelama, ne? I pokušava se to staviti na nekakvu pozornicu da to više ne bude tabu, jel slažemo se svi da to jednostavno ne treba biti tabu, da je to nešto što ljudi odavno znaju, samo se srame toga, teško im je priznat, unaprijed znaju da će biti izopačeni iz društva ako nešto tako izjasne se kao takvi, ne? U bilo koje vrsti, ne? Okay. I onda nedavno slušam neki podcast, ne mogu se točno koji podcast, i čovjek propitkuje to. I sad nešto mu nije jasno i onda mu voditelj podcast kaže, pa ja sam čitao nekakve knjige, isto voli tako, kad na nešto zabrije, onda voli otići do kraja i voli poslušati par knjiga i onda dovede gosta koji je iz tog polja. Ne? I onda je rekao da povijesno se je dokazano to je povijesno je dokazano, pretpostavlja se da su sve civilizacije koje su do sada postojale i kada su dolazile ka svome kraju su baš bile su u tom razdoblju kada su propitkivale rod. Ne sami spol, nego da su se raspadale u trenucima kada je taj dio ljudskog mozga koji je htio znat i htio je da svi znaju da se on ne osjeća kao žensko ili kao muško i obrnuto. I da kad je krenulo to oslobađanje na taj način da su civilizacije propadale. Pa, iskreno... Da li si uopće čuo za to ili je to isto opet neka dezinformacija? Pa ne znam je li dezinformacija, ali nisam baš upoznat s tim. Postoji mogućnost, to će možda i bolje znati neko ko se bavi baš striktno antropologijom ili nekom povijesnim aspektom sociologije. Aha, znači ti to nisi. Ne, ali mislim može biti ako pogledaš grčko društvo. Pa to su spominjali su Grke, jer za Grke tu kao tako je, najnormalnija stvar, tako je. I di su se muški obačili tamo u žene i znači bilo je to jako... Svi su nosili toge, kako god okrenu. Ne, ali da je bilo... Tunike. Tako je, ali da je bilo to jako normalno i da se među intelektualcima je to bilo jako normalno. Znači da to nije bilo... Tako je, znači da se niko nije skrivao realno, ne? Ali da se to dogodilo... Znači oni to su primijetili navodno po tim nekim arheološkim nalazištima u smislu ovih svih nekakvih crteža i toga. Ne mogu se stručnije izraziti od crteža, kako sam obrazovan. Freske. Freske. Tako je. Znači te nekakve stvari gdje su oni skužili da su Maje već tada jako bile svjesne uvezano uz spol i rod. Dobre. I da što je ta civilizacija išla kraju, da su te sve vođe i sve to da više nisu znali di su, šta su i da se tu ta nekakva, ajmo reći, perverzija počela događati u društvu. U tom smislu da je odlazilo kraju. Meni to čak i ima malo smisla, ali ne znam da li je to točno. Ja sam mislio da bi ti možda mogao znat, ali dobro. Ako pratiš tipa naše europsko društvo kroz povijest, zvuči kao da ima logike. Gledaš grčko društvo, homoseksualnost je bila najnormalnija stvar. Ako si bio intelektualac, dapače, žena se smatrala kao zapravo neko ko će ti tvoje potomstvo dat, a uživalo se u odnosima sa dječacima ili sa osobama istog spola, to jest muški, žene, ne znam jesu li to baš prakticirale bile. Tako da, moguće ima logike, ali vjerojatno je i kršćanstvo došlo djelomično u toj nekakvoj krizi gdje ono uvodi ne poželi tuđeg ženidbenog druga i
takve stvari. Dobro, iako to uče ono iz judaizma, ali je uzelo maha na cijelom carstvu tada rimskom, jer se prvotno proširila. Tako da može biti, da. Da, mislim, ne kažem ja Mislim, da je, ima logike. ne kažem ja da je Ne sad znam. da će se sad zbog ovog, što je to kao povijest će se sad ponoviti. Ne mislim u tom smislu, niti mislim u smislu... Možda i hoće. Ok, u tom smjeru je i vođena ta cijela rasprava, jer je kao malo to uzelo maha u smislu da se to sad ono želi staviti u dnevnik, ono, da svi moramo o tome pričati, ne? Ali, da, mislio sam da možda postoji neka poveznica, ali ok, možda moramo nekog onda ovog antropologa, sociologa. da, Neko ko se baš bavi, možda čak i sociolog, neko ko se baš bavi tak društvom na taj način. Da, kužim te kao ćeš reći. Oni će ipak bolje to znati. Ne, kažem, ja to ne pitam u strahu, Da. nego je to bilo samo u smislu, ako je to tad bilo, onda je možda bolje da vidimo greške u ispovijesti i da današnje društvo se može tome prilagoditi na normalni način, a ne da zbog toga se koljemo. Ono. I da se dokazujemo i vrištimo jedan drugome u glavu s time. Znači na taj način, da možemo normalno komunicirati, da se možemo normalno dogovoriti, da možemo normalno postaviti granice, da znači normalno možemo postaviti pravila ponašanja. A ne da svi vrište svoja pravila i onda se naravno događa konflikt u tom trenutku. Jer niko nije dovoljno razuman, nego svi... Ali ja razumijem tu marginalizirani dio društva koji vrišti zato što želi stvoriti svoja prava. Ja to jako razumijem. Samo smo danas, mislim da smo dovoljno tehnološki napredni, da znamo svi pričati univerzalni jezik na neki način i da možemo se dogovoriti, da možemo svi postaviti pravila, ali razumne glave, a ne ovi koji samo... Tako, šta djeca? Djeca. Da djeci da se dogovore. Ne, djeca kad se tak ponašaju. Aha, dobro, da. djeca bi se možda još najbolje ti kad dogovore. pogledaš, djeca nemaju predrasude. Kad počinju predrasudi? Kad počinju kupiti stvari od doma. Možda i tu, mislim da to sve nekak se meni čini, a to sad onak pričamo kroz nekakvo razmišljanje, promatranje nekog sa strane bez poznavanja tih problema, ko da leži stvar u toleranciji u obrazovanju. Sigurno. Jer kad pogledaš, što je dobar primjer, ajmo uzeti rasizam, aktualna je trenutno stvar, pogotovo u Americi, i vjerojatno uvijek je aktualno i uvijek će biti. Ali kad pogledaš ljude koji su rasisti su jer su dobili negdje stereotipe, čuli su stereotipe o drugoj grupi i onda iz nekog razloga su počeli razvijati netrpeljivost, mržnju i takve stvari. Ima jedan dobar, to sam negdje naišao. Iz jednog super razloga. Kojeg? Iz razloga da njima bude lakše. Da, pa naravno. I onda kad imaš skupinu koja nešto mrzi ili voli, onda je lakše biti dio te skupine. Jer onda shendlaš dvije stvari koje su ti sjebane, a to je osjećaj pripadnosti nečemu, pa makar i hejterstvu, nije važno, i super priliku za iskaljivanje svih svojih sranja. Što pokazuje comment section na kraju krajeva. Kad pogledaš. Da. Slažem se s tobom. To smo se bili napad dotaknuli toga, pa smo se tome nasmijeli kako gledaš neki video, ja baš mogu sam neki glupi primjer i rekao sam gledamo video lik kuha. Dobro. Znači Hrvat. Nekakav ima svoj cooking show na YouTube. I šta je dolje Srbi i Hrvati tako se kolje. A dolje je jebem ti mater ustašku, jebem ti mater četničku. Klasik. Ali video je o harani. Znači, to su ti... Pa imam ti jedan primjer. Ovo je urnebesno. Pornhub, svi znaju šta je Pornhub. Jel smijem ja to spominjati? Apsolutno. Okay. Svi mislim da svi znaju šta je Pornhub. Pa radi se o američkoj glumici, srpkinja, ali je danas Amerikanka. Okay. I uvijek baciš malo oko dolje u comment section da vidiš kakvih sick fuckova ima. Ekipa se klala na porniću Hrvati i Srbi. Znači četnik i ustaša, ona je srpkinja, pa je neke Hrvati jebao četničku mamu, pa je neki Srbin odgovorio njemu, znači ja čitam i ne vjerujem i pokušavam naći opet to da proširim dalje, jer to sam ja prvo 15 minuta čitajući te komentare i ne vjerujem. Čekaj, njih dvoje, imaju... Oni komuniciraju. Oni komuniciraju na fizički način, a vi se tu verbalno koljete ko je četnik i ko je ustaša, pa nemojte me jebat. Na porniću.
Ne, a to tek velim, ono, znači, toliko to dolazi do apsurda, ajmo reći da možda se to u povijesti toliko nije događalo, koliko se to dogodilo samim širenjem interneta u smislu... Da, sve su budale izašle van. Tako je, znači svaka budala je dobila, svaki idiot, kreten, niko da se ne uvrijedi, nego samo hoću tu taj dio, taj način ponašanja na internetu hoću nazvati idiotskim i kretenskim, pa zato onda kao tog pojedinca nazivam idiotom i kretenom, je to da je on dobio glas. On je dobio tu moć da se on izrazi, jebate, ali se... Nažalost. Znači, pismenost tih ljudi je isto smiješna. Znači, te rečenice su... Ja ne znam, to meni zvuči, to je kad čitam i to mi izgleda nakaradno. Znači, nakaradan je samo stil pisanja. Samo to je već žasu. A za šta se ljudi kače? Ali ti moram reći da nekad su bile novine i nisi imao priliku komentirati, nego osim u birtiji, pa ste se onda pokefali u birtiji i pošorali ste se, napili ste, pošorali ste. To su bili komentari. Nego ovo danas. Tako je, to je bio comment popili section. Popili ste pivu poslije još. Tako, popili ste pivu, komentirali ste nešto što ste jedan i drugi pročitali u tim istim novinama i onda ste se pošibali ako se niste dobro slagali. I onda ste popili opet pivu. I onda ste popili ponovo pivu i idete doma, ne? A ovi social justice warriorsi, ovo što se danas događa, znači općenito u tim komentarima, ti moram reći da čak možda sve sam toga svjesni da uopće sami ljudi to nisu krivi. Nego su krivi ovi koji pišu takve članke izazivaju reakciju. Znači... Pogotovo clickbait ovi naslovi. Ali kod nas postoji... Ustaše i partizani. Mi imamo tu taj... I je osobi na našem području, jer mi ne pričamo o Amerikancima, mi ne pričamo, ne znam kakvim, nego mi pričamo o ljudima koji su hrvatskog govornog područja, koji nas mogu razumjeti u temi o kojoj pričamo. I zato bi ostao na okviru naših preportala i svega, gdje ne mogu se baš oteti dojmu da je Indeks jedan od najvećih kuritelja frke. Sigurno. Iako ja ih volim, jer baš zato što znaju dobro nekad skurit frku. Nekad. Ali ispada da njihovo kurenje frke je onak u 51% krivo. Jel moraju živjeti od nečeg? Ne, ja to kužim. Ja isto kužim da je taj... Novine se ne prodaju više. Novine se ne prodaju i moraju naslov biti nešto što kasnije dolje u tekstu uopće ne piše. Dobro, i sad imaš ljude kojima je to ok. Meni recimo je to tlaka. Gledat naslove o nečemu i čitat članak o nečem desetom. Meni je to grozno. Meni, ne znam, meni grozno. Ne želim uopće sad to osuđivati nešto, ali ne znam, neko ko stalno čita novine, ako mu je svaki dan ok da je naslov jedno, a priča drugo, ok. Čitaj. Ali ja to ne vidim, to smo malo prije pričali o tim izvorima informacija, koliko može količina informacija u jednom segmentu može biti brutalno dobra i progresivna za društvo, a u drugom smislu može biti toliko negativna da imaš osjećaj da ljudi koji ovo koji ovo čitaju i koji žive na ovakav način, imaš osjećaj da doslovno kako vrijeme prolazi da ti sam gubiš inteligenciju. Znači da samo vidiš kako ti odlazi mozak, znači kod da ti neko pere mozak i više ne možeš zaključivati vlastito, nego se kuriš na taj naslov, kuriš se. Pa ne samo to, pa vidio si koji... I svi su naslovi isti. Ustaše i partizani. Da, a i vidio si koliko ti ulazi u glavu i kad ne želiš. Da. Kad ne možeš izbjeći jer si bombardier i da izbrišeš Facebook, odeš na Instagram, uvijek ti je negdje sponzor nešto. Tako je. Ali svejedno mi sad pričamo za 2 sata će biti sponzor gdje... Ustaše, mislite da će nam izlaziti Ustaše? Ima jedan odličan mim, to je najbolji mim na svijetu. Buda ovak. Je slika i piše svijet se sastoji od 2 esencijalne čestice, Ustaša i partizana, a sve ostalo je nebitno.
A da, Vam samo jebi, htjela reći da ste malo preozbiljni postali, ali evo. Kad smo se dotaknuli Hrvata i Slovenaca i Srba i Bosanaca. Hrvata na comment section. Da, mislim, općenito kad smo se dodirnuli ove naše regije, htio bi, to si ti jedanput spomenuo u našem razgovoru, pa da si rekao da imaš nekakvih kao zanimljivih stvari koje mi kao Hrvati o sebi mislimo da znamo, a ne znamo, mislimo da znamo, a da ne znamo, a niko o tome ne priča. Pa daj nam onda ti, ako niš drugo, primjer, jedan. Što Hrvati imaju nekako kao zajedničko mišljenje o svojoj povijesti i uzimaju to zdravo za gotovo, a u stvari u realnosti je totalno nešto drugačije. Pa jedan najbolji primjer bi bio prvi hrvatski pleter, to ste čuli svi, nalazi se na grbu MUP-a, di god stigneš, eto ti pletera. Pleter, hrvatski produkt, pleter ovo, pleter on. Znači, nema veze, pod broj 1 ne možemo shvaćati Hrvatsku i hrvatski prostor današnje države u povijesti isto što je ona danas. Znači, pleter je geometrijski oblik koji se javlja i na rimskim mozaicima, 1. stoljeću, 2. stoljeću i tako dalje. Onda, poslije toga pleter je dobio maha, postao je popularan kad su počeli figurativni likovi ispadat, koji su bili popularni u razdoblju kasne antike, znači negdje do 8. stoljeća. To jest u 7. već lagano počinju promjene, ali početkom 8. se one počinju osjećati. I onda se počeo u skulpturi pojavljivati pleter. Mi stvarno imamo odličnu pleternu skulpturu. Neki komadi su baš od europske važnosti. Imali smo dosta radionica. Jesu li to bili hrvatski majstori ili su to bili strani majstori pa ih je ovaj naručio? Ne možeš znati. To jest, možeš otprilike odgonetnuti ako je nešto lošije, onda je lokalni majstor, ako je nešto bolje izvedeno, onda je strani majstor. Ali mi pleter nalazimo od Ahena u Njemačkoj, tamo uz francusku granicu gore prema sjeveru. Nalazimo ga u Francuskoj, u Rimu, u sjevernoj Italiji, kod nas, i to identičnih motiva. I o čem se radi? Radi se da mozaik je u to vrijeme postao skup. Proizvoditi mozaik od malih tesera, od čega se slažu mozaici, postalo i generalno ta tehnika postalo je skupo. Jeftinije je bilo uzeti kamenu ploču i dati nekom da ukleše. Opet se vraćamo ono što smo ranije spominjali, to karolinško, on je inače pleter je karakterističan za karolinško carstvo. I karolinški nalazi se na području karolinških utjecaja. Oni mogu spadati pod carstvo ili mogu biti vezani uz utjecaj, kao što je bila Kneževina Hrvatska. Ona je bila vazalna država, ali nije bila dio, dok je Istra, na primjer, baš bila dio provincija, a Kneževina Hrvatska je bila vazalna država karolinškog carstva. Znači, gdje su išli karolinški utjecaj, tu je išao pleter, ono što smo rekli ranije, renovacija imperiji, znači obnova rimskog carstva u umjetnosti, u arhitekturi, u obrazovanju, u svemu, u strukturi društva i u svemu osim religiji. I onda, kak nemaš više... Što znači vazalni dio? Znači da nije baš kao provincija, ali nije ni samostalna, nego knez odgovara, ima svog natporučnika, ajmo reći. Odgovara karoliniškom caru i odgovara nekim u karoliniških... Podružnica. Da, podružnica. Pa to, baš to. Okay. To bi bio najbolji primjer. Dobro. I onda su počeli te motive koje su vidjeli na mozaicima klesat u kamenu, jer hoće napraviti rimsko, ali nema više mogućnosti da napravi identično. Ne može raditi. I onda se razvije I dobro, nova moda je bila. Mislim, mozaik ti nije bio toliko ni koristan. Htio si staviti klesat na kamenoj ploči, jer ti je to bila oltarna ograda koja ti je dijelila prostor od svetišta crkve i prostora za puk. A ona mora biti ukrašena. Mm-hmm. I onda su to počeli stavljati.
Mislim, i zašto se koristi Pleter i ti geometrijski likovi, jer su oni bili popularni u tom rimskom carstvu 1. 2. stoljeća za vrijeme Augusta i kasnije je bila geometrizacija popularna, a Karlo Veliki se kruni kao August. Njega papa u Rimu u 800. godine na Božić kruni kao Augusta, rimskog cara, po uzoru na Augusta, pravog rimskog cara. Tako da sve vuče. I to je ono što mi mislimo kao Pleter je naš, jer je to kad prodano za vrijeme NDH su prodali da je Pleter hrvatski ili nekad tad. Ne znam sad točno i sad cijela Hrvatska vjeruje da je Pleter hrvatski produkt. Odeš u Pompozu u Italiju u muzej, Pleter ku priči. Odeš u Rim u muzej, Pleter ku priči. Odeš u Ahenu crkvu, Pletera ku priči. Identičnog. Onak ljepšeg. To si ti čak na početku, kad smo počeli pričati ovog razgovora, rekao da, samo nisi to tako sročio, ja ću to sad probati sročiti kak nas je Kosica učila, a to je da pobjednici pišu povijest. Da. I... Samo kod nas ljudi vjeruju u gubitnike. Da, okej, mi imamo isto tu. Ja uvijek se volim zabavati da naš narod je specifičan, poprilično specifičan, jer ispada da smo od uvijek bili pod nekim. Yes. I da smo uvijek se nešto morali naguziti da bi nešto imali i stalno smo ti nekakvi patnici. Pa i ona kraljevina Hrvatska, sorry što ste prekinuo, samo lagana digresija. Za vrijeme Tomislava Zvonimira i to. A ona se skoro cijelo stoljeće, 10. stoljeće spominje ko kralj Hrvatski se spominje ko vazal bizantskog cara. Znači, opet nisi samostalan. Da. Pa, zato to kažem. Znači, nama se, koliko god smo učili u toj hrvatskoj povijesti, uvijek ti se vuče ta neka nota da mi smo bili solo. Da smo solo odlučivali. No. Da smo bili u nekom smislu autonomni. Nikad, realno. I onda si nekako razmišljaš, pa onda mi vučemo te nešto odavno, te neke patničke, ovisničke, neke ove... Vazalne postavke u samim instinktima, u DNK jebate. Znači, što se pokazuje kako nam država ne funkcionira kao samostalna. Što na kraju se može to, tako je, može se to kroz vrijeme prenesti na današnji trenutak. Što izgleda da opet ovisimo o nekakvom Švabi, o nekakvom Njemcu, o nekakvom kako mu se njima sprdne, kako će biti nama, jer smo se odlučili ići u Europsku uniju. Ali što nam je činit? Što nam je činit? Na što nam je činiti? Činit nam je biti iskreni. Ili znaš šta je još bolje? I na glas pričati istinu. Upast u Njemačku sa par pušaka da nas aneksiraju i mirni smo. Aha, kao da nas sad reknu. Ne. Ako mi upadnemo u Njemačku s par pušaka, proglasili smo rat, oni će nas osvojiti za 10 minuta i Hrvatska će postati dio Njemačke, mi više ne moramo misliti. Ne moramo glasati za ove naše HDZ, ko zna kak bi nas, gdje bi nas stavili, kužiš. Viš kako sam ispod glupo, aneks. Trebalo mi je 2 sekunde da shvatim kako sam se zaletio. Sve okej. Događa se i najgori. Događa se i najgori. Ovo mi je sad za najavu. Slušam. Znači, što još osim hrvatskog Pletera nije hrvatsko? Šta još nije hrvatsko? Šahovnica nije hrvatsko. Mislim, danas je, ali preuzeta tipa od ovih Habsburgovaca. Mi smo je preuzeli u 15. stoljeću pod... A kaj smo isto napisali da je to naše, ne kužim. Kaj se događa? Vodi se šahovnica... Pa i Danci isto briju na te šahovnice. Ma svi briju na šahovnice. Pa mislim, imaš je u Perziji kad je izmišljen šah, pa imaš šahovnicu. A ko je prvi? Nemam pojma ni ja. Mislim, ona je nastala negdje na području Perzije, današnjeg Irana i to, i moguće da je vezana u šaha, ali to je ono motiv, mislim, koji se ponavlja u cijeloj indoeuropskoj kulturi od prapovijesti. Od prvih kultura koje su počele ostavljati takve fizičke tragove. Ne govorimo sad kad su slikali po špiljama i to, nego baš kad su neke civilizacije počele nastajati. Indoeuropska kultura se proteže od Indije pa do Portugala. Mi smo svi indoeuropljani i svi naši jezici osim finskog i
estonskog i Mađarskog smo indoeuropski jezici, kao i iranski, kao i sanskrt i to sve, i mi smo u globalu, u korijenu su to iste riječi. Naravno, mi ih danas teže prepoznamo jer je došlo do glasovnih promjena. Neko ko se bavi lingvistikom će to detektirati bez beda. Detektirati bez beda. Imaš dijele se tipa slavenski jezici i sanskrt spadaju pod satem skupinu indoeuropskih jezika, germanski, romanski jezici, helenski to spadaju, i baltski spadaju pod satem, a ovi pod kantem, znači pod broju 100. Mi koji kažemo 100 izlazimo iz ove skupine satem, a ovi koji kažu tipa 100, cent i tako, iz ove kantem skupine jezika, kao cent, kent, naziv za 100. A u globalu to su isti jezici i onda se isto tak motivi. To sve pleteri, šahovnice, to su indoeuropski produkti i ništa to nije. To je u 19. stoljeću smo mi to, kad dolazi do tih nacionalnih osviještenosti i nacionalnih pokreta, kad su se neke stvari... Da, to si malo prije spominjao, sad kad si to Indo-Europu spominjao, onda, to jest Indo-Europske narode, pa si onda rekao da je jedna od stvari koje ljudi, to jest provlači se ta teza kroz te neke rasprave, da mi potječemo, da smo mi iranskog porijekla. Pa si onda ti rekao da to baš i ne drži vodu. Da nas se ne želi staviti, da se, ne znam, neka određena skupina ljudi se zalaže za to da mi nismo slavenski narod, nego da smo mi potjekli iz Irana. A ti kažeš da su svi realno tamo, većina je došla. To je područje te Mezopotamije i crnomorske stepe, te euroazijske stepe, zapravo područje otkud potiču indoeuropski narodi. Sad, postoji ta teorija da su Hrvati iranskog porijekla radi nekakvih toponima na području Mezopotamije, sad ne znam točno, Horoatus ili tako nešto, koji se spominju. Ok, znači, tamo jesu živjeli neki ljudi. Znači, jer očito toponim Horoatus označava ili neko mjesto ili selo ili nešto gdje su živjeli neki ljudi. Ali trebali ih gledati u kontekstu Hrvata danas? Ne, nikako, mislim. Pod broj 1, Hrvati danas su produkt 19. stoljeća. Jer ono što je bio Hrvat prije 500 godina nije isto što je bio Hrvat, svak onaj koji je živio unutar tih granica i odgovara onom šefu. Koji god jezik priča, nije bilo bitno. Iz koje kulture potjec. Ali ono što je interesantno, i sad ljudi počinju povlačiti, tu se prije 5000 spominje godina Horovatus ili Harahvatus, tak nešto, nemojte me sad uzimati točno. To mora da su Hrvati, znači Hrvati nisu Slaveni, pa onda šahovnicu imamo tu, pa što je isto hrvatsko, u Perziji, znači Hrvati su iranskog porijekla. Ne, već smo rekli da su to indoeuropski produkti, da indoeuropski jezici u korijenu su zapravo slični, razlike su u tim glasovnim promjenama koje su se dogodile. I sad ljudi gledaju, sad ne znam koliko je to skupina ljudi, za sad nije velika, nije to sad uzelo tako velikog maha, ali vidim da postaje popularno. Da i neki, neću imenovat, ali jedan reper i među prvim reperima u Hrvatskoj je veliki pobornik toga. Mislim, zašto se sramiti uopće da si Slaven? Pričamo slavenskim jezikom, imamo slavensku kulturu, automatski si Slaven, genetski si ovak miješan svega i svačega. Yes. I sad šta se dogodilo? Kroz povijest, pogotovo za vrijeme Rimskog carstva, iako nije pripadalo Rimskom carstvu, imao si Venedi. Oni su preteča Slavena i Balta. I oni su graničili sa Sarmatima. Sarmati su bili narodi iranskog porijekla koji su zauzimali to područje euroazijske stepe, što bi danas bila nekakva Ukrajina ili Rusija. I ona daleka Poljska, Rusija, više Bjelorusija. I tu su graničili. Znači, oni čim su graničili, mislim, i mlatili su se, ali su i trgovali. Kako su trgovali, imali odnose, da. Kako su trgovali, tako su se i premještale stvari. Ova je, ne znam,
ovaj je trebao, ne znam, krzno, pa je ovom dao nekakvu ploču koja je imala šahovnicu, ajmo reći, na primjer. Ono. Da. I tak se prenijelo. I eto ti šahovnice. I graničili su s nekim ljudima koji su imali to naziv Hrvat u nečemu i prenijeli su na određenu skupinu tih Veneda ili Slavena, budućih Slavena, taj naziv i to slavensko pleme koje je graničilo s njima se počelo zvati Hrvati. Može biti ta teorija. Postoji teorija koja je vrlo vjerojatna i koja odgovara po onoj legendi o 5 braća i 2 sestre, da se zapravo radi o vojnoj tituli konjanika. Da je Hrvat bila vojna titula. I onda jer Avari i Slaveni u 7. stoljeću dolaze na ovo područje i zauzimaju ovo područje, i to znamo jer je pronađeno, znači arheologija je toliko našla iz tog razdoblja slavenskih ukopa, po svim onim prilozima kojima su pokopani, znamo da su to Slaveni. Znači, ne možeš mi reći da nismo Slaveni kad dominiraju slavenski ukopi, predkršćanski. I onda su ti, što vjerojatno dolazi, Franačko carstvo je bilo u ratu sa Avarima. I potuklo je avarsko-slavenski kaganat na ovom području. I onda je naše područje današnje Hrvatsko postalo dio Karoliniškog carstva. Imamo onu bijelu Hrvatsku koja je danas u Poljskoj, to jest koja je bila u Poljskoj, od kuda su došli zapravo ta vojna elita. I zašto se bijela Hrvatska? Hrvatska postoji mogućnost u teoriji da se radi o vojnoj granici Karoliniškog carstva kojim su upravljali zapravo ta vojna elita koja je imala titulu Hrvata, znači kao general. Hrvat je bio ono, ajmo reći, vojna titula kao general. I kako su potukli javarski kaganat, tako da bijela Hrvatska više nije bila granica. Ovo je danas postala ono krajina, vojna granica. I onda s vremenom, kako se Karoliniško carstvo više nije širilo, ta vojna elita je počela vladat stanovništvom na ovom području. I s vremenom je taj vojna titula Hrvata, to je jedna od teorija koja ima najvećeg smisla, počela je davat zapravo ime tom stanovništvu kojim je ona vladala. I počeli su, jer to je bilo ono, vjerojatno je krenulo ono banalno. Aha, to su ti oni mali od onog Hrvata i počeli su se svi znaš ono kad ovi stari kažu, to ti je onaj mali od Šime, na primjer. Znači, to je to bilo. Pa i onda selo područje... Šimići i tako to. Pa, ali ispada da onda je Ožujsko pivo ipak uložilo malo truda u istraživanje kad su napravili tu zajebanciju. Zato što moja prijateljica draga radi koja je studirala povijest umjetnosti. Pa im je dala smjernice malo. Vjerojatno, da. Nije mi to nikad htjela reći, ali mislim da je imala. Pozdrav Mija. Bog Mija. Zato što sad mi je super to, kako si rekao, da ipak su malo uvrstili tog humora da bi objasnili tu situaciju. Vi dolje, vi tamo, vi ovi. Pa da. Šta si rekao s ovom teorijom te braće i sestara, ne? Što sad imam čak i smisla ta reklama. Što ako se vratimo na Sarmate nazad. Znači, vjerojatno, opet, može biti ono da su preuzeli, ili su možda Sarmati imali, postoji vjerojatnost, znači tu titulu, koju su onda prenijeli na ove Slavene Venede s kojima su graničili, prenijeli zapravo, ovi su preuzeli od njih te titule za svoju vojsku. I to po njim se počeo širiti. Vidiš kako je to sve ludo, ono? Jer ne treba ono doslovno shvaćati stvari. Ljudi su se selili, bili u doticaju sa 1000 ljudi, kao što smo i mi danas. Znači, ista stvar danas, ove seoba naroda se ponavlja. I opet sa skoro istog područja se sele ljudi na zapad. Svi smo mi Indo-Europljani došli od kud danas dolaze Sirijci i ovo sve. A moram ti reći da se sad, kad to spominješ, jel ti znaš da je od 2020. godini do kraja 2020. godine zatraženo 45,000 viza? Stvarno, nemam pojma. Bolesna informacija. Bolesna. A sve ljudi sa zapada. Jel tamo ne mogu raditi, skužili su da su očito su u nekakvoj freelance branši gdje su poprilično dobro situirani i mogu si to priučiti da dođu živjeti tu. Ekipa nekakve engleske familije žive na Visu, boraz. Ćeš ljepše.
Još one Da. stare S djecom ribarske su došli. kuće koje di turizam nije tako. I rade ovako. I rade online i znaš kakvim djeca idu u školu? Online. Na engleskom. da. Jel, ne moraju biti tamo. Jel, ovako na engleskom ne mogu ići u školu. Mislim, plan im je vratit se. No. Ali kaže ekipa koji kurac. Ne znam koliko Čeha, ne znam koliko Talijana, znači ljudi koji ne moraju biti u svojoj državi da bi proizvodili i radili za sebe, su se preselili u Hrvatsku. A to je naša budućnost. Mislim, mi smo ono stanovništvo koje se smanjuje i čak dosta i rapidno. Prilično. I na kraju krajeva kad ta će doći, ok, sad počeli smo prihvaćati zapad koji nam dolazi. S vremenom ćemo prihvatiti i ovo isto koji nam dolazi. Mislim što je u redu. Yes. Ajmo uzmi u obzir, gledaj one stare engleske filmove prije 50 godina. Pa jebote, Englezi su ružni ko ponoć. Yes. Danas kad im je došlo ovo i Afrika i Azija i Indija, pa proljepšali su se. Ono, odjednom imaš zgodne Engleze na cesti. Yes. To će se i nama dogoditi. Ne kažem, naše žene su ipak najljepše, moraš to reći. Amen. 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 Ali... događaju se, kad se pomiješaju kulture, pogotovo, ajmo reći da je nekakav centar pomiješanosti kulture na ovim našim područjima Evrope. Ne možeš uvijek sad bili- s ovog otići sam tak. Ne, Sa lijepih dobro. žena. No. Pa da, Aha. molim šokice za sve Hrvatice. Ali da, to se dogodilo Švabama. Koji Švabe su mislili da Njemci, da ih ne uvrijedimo, Njemci Možemo su... ih zvati Švabe. Ja sam ih isto zvao Švabe. Pa Kad to je sam bio zmilja, kaj. Iz milja, da. Du bi Švabo. No, ich bin Frank, Koji no Švabo. oni su stvorili taj jedan baš poseban, taj njihov grad, taj Berlin, oni su ga stvorili kao neki internacionalni entitet. Da, on je melting pot. On je melting pot, Teški. od rušenja zida nadalje je kao demokracija je pokazala Rusiji i onda je to cijeli svijet se je uvidio da postoji Berlin i cijeli svijet se salio u taj Berlin. Iako je Berlin isto izvor suvremene umjetnosti, Genijalno. abnormalno. Pogotovo street arta. Baš sam to htio reći, street arta, a da ne govorimo glazbe, elektronske glazbe, da ne govorim da meka, kogod misli se baviti elektronskom glazbom je zadnjih 10 godina je planirao, ako nisi dugo planirao je ići u Berlin živjeti, barem osjetiti kulturu. Jer tamo je kažu svi da te kultura oblije na taj način da nisi ni svjestan da li što glazbom, da li što općenito artom u smislu crtanja ili nečega, filma, serija, znači svih spektara, a street art je tu apsolutan. Mislim, ti kad gledaš onaj zid, onaj art na Berlinskom zidu, to je genijalno. Mislim, ima onaj klasičan kad se ljube ko je Reagan, ili je Reagan? Reagan i Gorbačov, tak neko. Mislim da su njih dvojica. Ne mogu se sjetiti to. Ali to je da, ne mogu se nijem sjetiti, ali genijalan mural. I on je kao neki početak toga. Ja sam bio prije par godina na Terenskoj i to baš što pričaš. Ti grafiti, taj street art, to je genijalno. To je baš genijalno. A šta se njima dogodilo? Da njima se dogodila i Afrika, i istok, i sjever, znači njih su u Berlinu i žive dosta i Šveđana, i Norvežana, i Engleza, i Amerikanaca, znači njima u Berlin se salio, znači Berlin je kao samo su od svuda svi došli. No. I na ulici možeš vidjeti kao da nisi u Njemačkoj uopće, doslovno od Turaka, da ne govorim istoka, svega. Berlin je čudo, u tom smislu. Najbolji na svijetu. Evo ti jedna priča, odlična priča, terenska nastava, prednost povijesti umjetnosti. Ako ništa, naputuješ se po Europi. 9 dana terenska, Dresden, Berlin i onda zadnja 2 dana kao Potsdam, Baden-Württemberg i to. I prijatelji i ja pobjegli, ovi su imali dalje turu po muzejima i to nama bilo malo dosta taj dan, kao ajmo u Kreuzberg. Ulazimo u Kreuzberg, kao kako prepoznat gdje je Kreuzberg, tako da ako što je sve manje bijelaca, znaš da si bliže, kad ostanete vas dvojica jedini bijelci, onda znaš da si u Kreuzbergu. Izlazimo van, odmah nas dočekuje ekipa, hoćemo traje, naravno da cool ekipa, kupili odmah za pušit i krenuli prema Grünwitzer parku, gdje je meka gdje se svi sastaju. A znači, to je genijalno. Ti ulaziš unutra
imaš ekipu koja sjedi na afričkog porijekla, koja sjedi na klupicama i prodaje droge. Okolo po cesti kroz park, kroz puteve, hoda policije, kontrolira da nema sranja. Sve je dopušteno. Pridružile nam se frendice, sjeli naš 4 na travu u parku. Ja krenuo motat, imam tu negdje sliku na Facebooku. Ako ga uključim ću je baš skinuti jer je genijalna slika. Sjedimo, motamo, iza nas djeca na biciklima i rolama sa starcima. 10 metara dalje, to se ne vidi na fotki, ekipa ima ogromne zvučnike i roka tehno i čagaju vjerojatno odvaljeni. Znači pričamo o 5 popodne, znači genijalno, 10 Sloboda. različitih subkultura. Niko ne radi gluposti, niko ne radi sranja, policija kontrolira, ali sve je dopušteno dok nema Dok nije sranje. Dok nije sranje, sve se može. Genijalno. Pa tako bi trebalo realno biti. I onak pušimo. Klinka pada iza nas na rolama, mi pušimo travu, ovi čagaju Pa to je to, koji tako bi trebalo biti cijeli ovi svijet. na boomboxu slušaju rap i prodaju travu ko će kupiti ko uđe. Znači genijalno, baš je genijalno. Eto vidiš. To mi je najboljih 3 sata valjda u životu bilo. To izgleda od sa tvojih 16 rečenica izgledi koja je epizoda u Star Treku. Da. Gdje svi uzimamo od svih sve i suživljavamo se s tim. Odlično. Pa ne, jel može biti bolje? Znači, to je genijalnost Berlina. I na večer ekipa, znaš kako kod nas ekipa pije na klupici, onda ih se gleda. Ove kloš. Tamo ekipa hoda sa pivama na večer po cesti, piju, zajebancija. Ima isto super priča. Idemo friend i ja. To jest, ide cijela grupa. Ne izgleda to loše, to si htio reći, Ne, izgleda genijalno. Ne, baš vidiš da su ljudi poštuju pravila, nema gluposti, ali su slobodni. I nema stereotip. Normalno. Nema stereotipa, ako vidiš nekoga, pije pivu ili ne znam, istetoviranje, nosi šiltericu, on je nezreo i takve stvari. Da. Super priča. Mislim da je isti dan, dan poslije bilo, otkrili nas dvojica Cortex dućan u Kreuzbergu, koji je striktno vezan uz hardcore punk scenu. Ima majci, ploča, čuda. Imaju ti proizvode svoju pivu. Ali mi tokom dana na Aleksandar placu, ne mreš fulat lika, prolazi lik u odjelu, onak istetoviran po ovom, obrijane glave, jači, ide on s aktovkom, prošao ispred nas, zapamtiš. I mi poslije došli pred večer u taj Cortex u Kreuzberg i sad gledam ja neke ploče, majice i to. I uzeli si pivu i kaže nam ovaj vlasnik, na kraju ispalo da mu je baka Hrvatica, što je bilo urnebesno, kao dečki slobodno se sjednite tu ispred na klupicu, imaju ti klupicu od dućana gdje se ekipa skupi, pušta se na ploče muzika iz dućana, tipa Crow Maxi ili Madball i takav nekakav hardcore. I ekipa cuga i dolazi lik, istetoviran, sa šiltericom, pankerčina teška, zapravo ko skater izgleda punk skater i to, uzme pivu, sjedno i skužimo mi, to je taj lik. Genijalno. Na poslu je u odjelu jer mora biti, a poslije toga je slobodan. Ima upoznali se s njim, mislim da radi ko neki odvjetnik ili tak nešto, sad ima 45, to je bilo prije 5 godina. Tad ima 40 godina, genijalno. Pankerčina i dalje. I kako je to sad, kad smo pričali o svim ovim Mezopotamijama, pičkama, materinova, sad gledaš 5 godina unazad, što ta raznolikost u stvari, što ta raznolikost, a svi se borimo za svoje porijeklo i otkud smo i želimo znati dokaz. A mi smo produkt raznolikosti. Pa to sam baš htio reći. I mi se borimo svi da moramo znati otkud smo, šta smo, koje smo nacionalnosti, koje smo pičke materine, a u stvari si samo si otud. Jer, gledaj ovak, prvo je bilo ilirsko stanovništvo, onda je došao Rim. Onda nije Rim pobio Ilire, nego ih je malo, vojsko je pobio, ove ostale potlačio, asimilirao ih je. Onda su došli Avari i Slaveni. Onda su došli Germani. A kad su došli Avari i Slaveni, nisu pobili ovo ilirsko i romansko stanovništvo.
skužili su da ako trguju s njima, da imaju koristi, onda su se počeli ženiti. Pa su onda došli Turci, pa su na jednom dijelu došli i Austrijanci, pa Mađari. Pa mi smo produkt svega i svačega. Naša kultura je slavenska. Mi pričamo slavenskim jezikom, slavenske smo kulture, neki toponimi na našim područjima kao Sveti Vid, Svetovid, i to potječu iz slavenske mitologije. Baki su nam pričale priču o Baba Rogi koja je slavenska mitologija, ali smo miješavina svega onog što je došlo na ovo područje, kao što su svi. Pa nije Švabo čisti German. Ima oni i Slavena u sebi i svega i svačega. Da. I to je onak glupo je tražiti od kuci. Na kraju krajeva svi smo iz Afrike. Na kraju. Ćemo. Znaš šta? Ja mislim da bi mi mogli još satima. Mogli bi, da. Dajmo jedan pljesak za ove sve činjenice. Pa, Srki! Ja bih htio ovo prije s kraju zato što ja mislim da smo toliko toga prošli. Ja mislim da će mi se ovo ovako vrijeme je- usađivati 2 Ne, nego tjedna. ću ja ću ovo najvratnije prekosutra već slušati. I ja ću toliko to sad već probavljati. Ja mislim da će ljudi koji slušaju ovo morati poslušati ovo još par puta. Jer smo imali svega i svačega, ali mi je baš drago da smo završili, koliko god smo se fokusirali na nekakvim povijesnim činjenicama i dio od kud koje je povijesno, da smo, baš mi je drago da smo završili s tim ludim Berlinom, što u stvari pokazuje, primjer Berlin pokazuje da nije bitno od kud si i šta si, nego je bitno samo da si čovjek i da koinzistiraš i da živiš na istom habitatu sa svima. Počeli smo sa plesom mrtvaca. A na kraju ćemo svi uvijek umret, sve ne? isto završi. Nije Da, bitno zato što je ovo i takav podcast. Da, jebate. Jer smo svi jedni drugima inspiracija. Yes. Tak bi i trebalo biti. Da. Pa tak i je, sam se pravimo mutavi. Tud. Napravit ćemo sigurno par tu i par 3. Dobro, Samo može. ćemo... možda bi se mogli za Razradi sljedeći temu. put... mogli bi se za sljedeći put sfokusirati na kao na jednu pa da ju ubijemo. Ne da ovak skačemo, ali... A ovo skakanje je bilo super. A ovo Jer skakanje na je kraju baš opet je sve povezano. Je. Zapravo Apsolutno. kad gledaš, pričali smo o srednjem vijeku, pričali smo o prapovijesti, pričali smo o danas, sve svodi isto, na isto. sve se svodi na isto. To je Dud, ono. hvala ti kaj si došao. Hvala vama. Ovo je bilo odlično. Ovo je baš bilo genijalno. Znači, ova atmosfera, kad sam dolazio, mislio sam, se kamere, sad će biti. Znači, imamo osjećaj ko da stvarno sjedimo na kauču, da smo zapalili frulu i meljemo. Znači, Jel odlično. misliš da imaš seksi glas sada? Ti se lakše slušati sad. Sad mi se lakše sluša. Vidiš. Super. Čak ni ovo R ne primjeću. Ma ko je R? To. Dud, hvala ti kaj si došao. Možeš li ti kaj za reći za kraj? Pa niš, lijepo te slušat. Hvala. A, Bilo mi je divno. s super vama mi je pričati. kaj te znamo od kad smo klinci. Da. I baš si pravi povjesničarsko-umjetnički lik. Doktore. Ne. Doktore. Umalo. Doktore, Još dođeš do nam toga. opet. Dođem definitivno. Da, prije doktorata, taman prije nego što predaješ sve za doktorat. Ima do toga. Ima do toga. Ma ima do A toga. onda ćemo među vremenu odraditi još jedan. Ima sigurno godinu dana, tako da. Odlično. Srki, još jedan put hvala. Vama koji ste došli do sad, do kraja i poslušali ovo, skidam kapu. Nama je bilo jako zanimljivo, nadam se da je bilo i vama jako zanimljivo. Stisnite taj gumbić subscribe. Pretplati. I lajkajte ih definitivno. Eto. I subscribe obavezno. Sutra ću odmah pogledati. Ne, kad izađe odmah ću pogledati koliko je naraslo. Eto, evo, proganjat će vas Srki. Srki će vas, će vas Ples ganjati po mrtvaca. internetu. Da, doći će vam doma, plesat će vam. A mi ćemo raditi na tome da Srki smisli giveaway sa arheološkim iskopom. Yes. Stop, dosta je. Hvala lijepo i do slušanja. Do slušanja. Bok ljudovi.